why give me a few owu aminem. Nkana mamfa ni easy. But onu na doma one Jimmy Cafre, one woman account diara, no whom me mobo or Sammy Yarie, or Jimmy through 1 minute mono. Israel Yanko party that can do me that was say, and mamma man yin now. Me that's mamma was stadium was in Lara. Me that's mamma. Our yes to him. Amen. Amen. 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Bref man up here to say. Nyamiadum Hitman Diaboko na monso. Nyamiadum yesu hu ye pa. Ye na Nyankopon ase. Yeah, Hitman ye de na se kese ma de yesoro ye ne clan be for me na se ntia so. Da papa edwuma obo mo my Ghana na nya se keto. No clear. No bekoso abodwuma man. Kurukura kakra sa. No bekoso de yakọ. Right. Hitman we de meja ha na obi nto aso. Yo. Bref man up here that say. Good morning. Good morning, welcome. I don't pay what to say. You're for saying. I'm not doing welcome. I'm just here because I'm fresh out of the I don't pay any young pass if you. I want they need you. No crap, papa. You move a man not doing bamboo here. So, you need a bush here, be a bush here, you want mass them. You can't say be on Punyami, then that's it. Welcome, son of my divine selection. I can't. Then I sit in Comodia. You can't say be on Punyami, money you. May see a common double in no pay. Amen. 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 Yeah, that's it. Good morning. Hitman. Mama is that I say? Yes, I do more now. So, Nyamiadum, Miss who ya pa. Yanyamia say, Yanyamia said that day Sulu. Yes, I'm sorry, Waka. Yan talk, ya, from my boy, or the Achaya qua. Yadana say. It's my medana see what I brought so when money will you know why? Amen. Me what my power is. And Yaminan Casa to me a cancer which I Yadanyamia say, and I no pay Yadana say, away a brabo so any a busia, ni dear la busia, you know. I want him a guinea in back and Dana see one a brabo so. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Man, Trimpas, whom I pay what to say. No, at Saurama. Doctor, man, Trimpana. What in the papa? You're not Yankopasi. You're not Yankopasi. Mamina, Uchetiam for Yankopansi. Son of paying out doing tea or the saying, Namichi or my Kiana. Na boje timi mu efusania na tactically no ayaseda ana medema otwedi ampo nyankopon a Hitman ohwe me no mieni so a oma yehu emansem ma me na nyame ase emfa me sofo pani Pastor Emmanuel Ayitevi aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor e wo subum anu efriwa Ebenezer Ado enso aye Pentecost sofo a chebi ono wo lecha sokura no na nana bafo fianko aye ohene ewo suhum aye oboadaka anopei nana mema afisha pakese pa mentwempna me makasa no enwa bebere suhum ojura enso ekoso adopei ya medasi bebere mentwempna no pay medasi se won so wode waseda e de aba. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che for saying. Hitman Pache family because I feel can Lizzie no pay na Nyankopon ase. Hitman no pay da ya ansori anko bi entimi mi se nyame asem. No crepa. Nyame adom na hu mobro. Ene nipa ye konyi o mo firi mo kire ye nka ho. Ene no pay ni emenu mi no de na de be se awurade na mu. Yi a wo ye nyina ho. Ya de nkwa waje ne be ma nkwa je kuruwa no so ne ya bo Yesu din. Efisɛ ɔno na ayɛ menu mi enu saa. Wa ma ye nwu Wamayanse ye ho amasem ye fi ano pe so ye keke bia nsi ho ne won kwane ahoden de a ye kate Kristo na ye mi dawrade asema erokene ne yire mama mi danyame asema Richmond ne yire adwoa mi danyame asema 49 nana mi danyame asema wo Hitman mi wo fatasente mi danyame asema nipa ye dwuma odi eri nyina ye danyame asese ne wa bia me hu ni han fefefe na dum nti amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. Me pa che for saying.
fire station. Wo fa na pe ye na Nyankopon ase. Ya de nyame ase so wa ma de pe bi a chire. E na obi biara o pie akopɛ na no aduane. Ura mfa no kono fa no mmerɛ aso bi. Amen. Wo fa ye da ase. Good morning. Good morning, Hitman. Wo ba ya ajewa magi. Wa bodin. Anope wa pom to say. Nyame nhyira. Amen. Nyame bɛm wanya sika bebree sɛ di na wa bɔ no. Amen. Obɛyɛ ɔkɛse. Anope yɛ da Awurade ase. Wɔ ne bambɔ ne hwɛ so pa wɔ de ahyɛ yɛn. Wɔ yie ne adɔyɛ a wayɛ yɛn. Yɛn kan ya no ntomu. Yɛda yɛsɔre yɛn ne basa kɛse akura yɛ mu. Wahyɛ bɔfo ama wɔn nyane yɛn a na yɛ asidan kotoo ɛne yɛde ma wɔn. Bebree ne wɔn a yɛ ne wɔn de da ayɛ o. Nanso ebinom atwa mu kɔ. Ɛnɛ fie kɔhwɛ market day. Ɛnya tam ketewa. Ɛmu a yɛbɛyi akɔsie. Na sɛ wode yɛ wo kra da so te ase a na ɛsɛ yɛde ase gane a yɛyi ɛma ɔte asefo Nyankopɔn. Me ne m'abusua nyinaa da na ase. Me ma ne me nananom. Deɛ Nyame a yɛboro so o. Me da Awurade ase ma wo nso. Wo kra wo ne w'abusua ne wo ma. Me da Awurade ase ma Nhyiraba ne ne busua. Kofi ne n'abusua. DLFM abusua kɛseɛ. Me da Awurade ase ma mo nyinaa. Ɛnna Awurade ase ayɛ n'adeɛ biem. Mframa a yɛhumi yɛantɔ. Ɔde akyɛ yɛn kwa. Yɛda n'ase. Wabie ne han ato yɛ so a ɛyɛ aseda nkutoo. Ɔman Ghana, emu mmɔfra, emu youth, emu mpanifoɔ. Me da Awurade ase ma obi biara kra. DLFM abusua kɛseɛ. Awurade ma mo nyinaa ho ban. Mo de fi ne mo fi banya somdwem. Amen. Amen. Auntie Maggie, good morning. Hello. Hello, good morning. Me pa church we for radio no here for us saying. You Obia no pay na Nyankopon ase. E de nyame ase se anope yode ne nkwa se. E de nyame ase se enra yamba no omukọ routine ye to last week anto omubi. E de nyame ase wo omukwa. So Obia kodi no ma mention was suru. E de nyame ase ene de oyema ya ene ne bambo ne ne didie. E de nyame ase wo me fiefo ho. E de nyame ase e wo me mba nkwa ho. E de nyame ase wo na adibie oyem ho. E de nyame ase adumenti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa church for us saying. Ochire agunanku. Ochire no pay na Nyankopon ase. Anape me de asida kese enkamfu ni nyamu edema ochi asefu Nyankopon tumi na Nyankopon wonda ne pe ise endeso nadum ise bebre na ndra enu won koda ya ende hu ansori obi kra sori we nya hodin ensimi ochi nyame ma do na mebusi nyinawa ya ntia chika bone ni eda so chinkwemu a asida kese pa na me de emochi asefu Nyankopon na si bebre me na si ma antimage and the pay is saying Nyankopon on kan nu hiraw on koso man kwatentene amode wo dosun kwa badaya wo di ma lipantimage a also radio CCA yami enka no nu hira no e wonda na pay adomnti amen. Amen. Comfort manti anope wapom to say Bacho obo ade adom me hoye ye na Nyankopon ase anope mi dana mi ase o bambo de hwe abini na ene Friday ye koda. Hello. Well, too bad. Good morning. Hello, good morning. Debbie. Yeah, for 059340 6565 0534 Good morning. Good morning, Brakovna. Me ba share for saying. Mama ask you to near me kasa free afia. Ano pay na Nyankopon ase. And then the point so me da safwe radio ase e de mama ni megusua. I want the Bible nene share so pa wa share so ama de pa chin. Ni hu mo bro na ato ye so nti ye da na ase. Me da na ase ma me kunu. Me de radio ase ma me ma. Me fie me busua nyina. Hitman. Me de radio ase so de ma won so. Amen. Ene si ade yo the one. Me de radio ase so de ma no. Kofitela nso me de radio ase de ma no. Nemo ejebi wo ejebi tiase na edro me pese me nkai amantimi ankai ende mo mbo ma ne ma me why you Martin yeah that's it. Good morning.
Good morning, Black Abraham. Me ba che for say. Pacha Juani, I wish you what I was. Adwana pay ye na Nyankopon say. Black Abraham pay the Yamias. Yakoda die. Ya sorry jina ya nansi. Anti atinka boni. Ya danasi wakwenye nemu. Anapay mi danasi mame mbani minu ya num. Danasi wakwenye nemu. Ya danasi. Diyo yema yendi. Black Abraham. Anapay mi se insu openo de si. And say they are in Subeto. Okay. Sabi Gidia me one on the in Subeto. I mean, there was so when you name the own so ye. That's what I mean. Mouse soon see broke a crown. Amen. Non sending when him yamo so. All my you could room home. Amen. Non car won't bring and bring your name. I don't see amen. Amen. May that say so. But to me, a friend of pain. Now, what do I say that? Good morning. Morning, Hitman. Me pa che for say. Atomic Hotel dance man. The radiasi, I don't know pay. The anti Gaboni Bia. You bush shall be pure punina, said when they was say. And Tobiachi, me at DLFM and can't. Dear, that's in Kwan and Mabusha Punina. Amen. Amen. You do that say. Good morning. Good morning. Me pa che for say. That's your mark on you. Mammy, you want to pay. Yo, but that's it. Yeah, then I mean, I can't pay. Well, I can see how I am. I do this way. A bamboo on Kwa boy, I'm at the baby. I can't. The Dana to the Bri, and near Bussy and Fling and I, a boom Dana say. And near my Yana mine, a boom, a Dana say, well, the Dana says, so man, Tim again in a Bussy and the Dana say, Mamma for Fling, the Dana says, so my and so forth. On Kayana, no more home by. The Dana says, so Mamma, admire for the Dana say, it's not saying I may only a day. Amen. Amen. Yeah, that's the set one. So, what to me, afraid and I pay. Good morning. What too bad? 0593 40 65 65 0534 050 199. And if you don't pay, you're that Nyankopon say. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. Oh, my Cassandra knew. And I pay you Nyankopon say, Mama. Oh, I don't pay me the radiasi. Say, well, home me more bought me name a bussian and me mamma bonoma de patch here. With the radiasi. Oh, Auntie B. Dodoa, Auntie Magimbo Dodoa, yet to catch it. Oh, a branin and you there radiasi, yet to catch it. With the radiasi, Eddie, my sister Bra, a fiena, a brabo. With the radiasi, so the more precious fans of dear Frina, young Quaho. With the radiasi, Eddie Ma, Babusia, I was home. Me say, Auntie Yumri, the radiasi, I want my brabum. Yankupon Shramda. Amen. Amen. Good morning. Good morning, me patch me who your man is so crama me frozen. Feminism, Cassette down your black over me, a little here. Okay, me best how you're. Amen. And I was sad about you, member, Nico, near to black or Blanson. Amen. Nyankopon saw you're. Good morning. Asante Zongo. Papa. Apomu to say. Also, so as of you are not Roma. Matthew can't be. But you are Jeffrey, baby, I'm free to do a baby permanent. Great. Who said, are you, mammy? And then you're messy. So we want to tell you what. Amen. This is an Yada. I'm in Tono Baco. I'm finding Yamiasi. Oh, Yami Sumuno. And I want you. Yes, my Japanian, ya bed, and ya. Oh, as an ye. We shall me someone walk. If you are Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Bravo. Kwagwana pe wapom to say. Bravo. Good morning. I don't answer. Oh, Asante Nama Menyaji. Yene Nyankopon say. Asante Zongo. Nema watching 4998. Yene Nyankopon say. Ama Menyaji. Onyo no manage hu ye pa. Bravo. Yeda oba de na se wama adepa bi atie mehu ehan no saa na megidi se wonsu ahu na DLFM abusiako no megidi se obia ho ye senia 49 ho ye akwabra ya menka ho right ene wakoba mu nyina enye izo ahomache sorry e akwabra enye izi ya me enka ho ye pa ene adwuma amobo me bompa ye e de ma oba de se ene ye Friday na ene Friday dia na chepe
Islams and our Muslims, Yabekwa Kugu heading, and then near the Yamiasi. Yamenka home, Naya this Debia, Yadebetun, near your papano, on Fanumi and Imumia, and some Fataya and Abemaya Abaya Homaso, Yabichi, Yanianum, Suyanfa, Ubu, and many Padi, Obadi, my own Fanumi. Bakabra, Medawasini, Akonya. Yaku Medase. Good morning. Good morning. Me pacho Mrs. Mintana pay wapom to say. Bakabra me ho ya na onso. Na me ado me so me ho ya pa. Baradia. Bakabra no pay na de be share radia name. Awo yie ni adoye. Bebre god ya adoye. Anope ye ni efiefo. Ya sorry asunje mo ni bi ensi ye. E pepe na wayo. Ya sem ni sa no ponsa ne meji na seda. Sa ne meji na yeye. Onsa ne meji ne nkanfo. Oh papa. Anope ye da wasi wane waya amaye. Ebi pri omo nkwa omo ye boni bia. Omo te say ye ya na nso. Ende de yo pre ne nkwa. Na se ne te mada bodwem. Mo je di me mu afusane. Me me ko school po. Omo nko edwuma ekpo. Ni ankasa ma sorry. Nye obi ne peja me. Erade asedan kan wodi. Papa me da wasi o. Me mom ko school sansha wonsa. Wonsem ba mo ne ye hia. Ade atua. Ti ewi fi ye ho ye kata sompo a. DLFM nti. Ye beda wasi. Ye beka say ye wo na waje. Ye da wasi. Awon hwe so pa. Ene bambo akoso de boy de ni de nyina. Ewo Yesu di. Bra kwabra. Na no pe ye de nyame ase. Ye due ya ye mfifi. Ya na last week ya na mkosi eminia. On time ba. Mi dina eho ndamunanimu. Na mi dina na mi hwe na ni din na mi tu mani. Na mi hu body fuo, banchifuo. Na mi hwe din na mi si we mu nyina ye de hwe fomu atapie. Na so mi bie ya me de abehwe hoi empie. Erade ohun ye mobo. Mo ye ese ewufuo. Say ye tiase. Odua ya ye mfifi. Ne fa show no ni di konko enunyam. Da wase wase ba kobna. Den ni den nyina no erade nka wo ho. No mbo ho ban. Ufi ko ni ufi ba. O siesie na usan ya abode foforo na bet na wano pebia. Na nya bi fatu ye fo. Ne ye fa nko ye ni mo ya bra abom. Erade nka ho. Ewo Yesu dim. Amen. Amen. Good morning. Morning. DJ Hitman. Yes, sir. Me pacho for saying. Auntie Mary in the lakeside. Na me asim doing count. Me pacho enka wonso. And now pray ye there radiase. Emma with DJ Hitman. Won kwan no webusu nyina. Me nso ni mebusua. Mama Majo last stop oni nebusua. Wasti ni nebusua. Roman father ni nebusua. DL college members ni na ni omebusua. Mo am studio ho no nyina ni mebusua. Ye there radiase say na no pray. Odi ye kra fom so nyina acheye. Wa mani han fe abeto ye nso. Ye da na say ye ba be pie so. Ombo ye kra ho ban. Ye di pedua ho ban, ye sunsum ho ban. Ya ye share ya tare yi. Ye sabe fia ya asansu ye sambe ya tare. Emfa hye ne die nyonyam. Wo Yesu di mu adominanti amen. Amen. Good morning. Good morning, Fakoga. Me pacho for saying. O you be value view. Akosi ada no mante onka, make asaba mante onka. Daga bata o selenka. Medase. Daga bata no pay ye asida ni tabi ay manyame. Ya da ye na yan sorry a. Enkini nyame ni asem di sebia. Okay. Ono a wo ye hweso panyame no wa ye so ye ni ebusua. Ye hunu hai pese na. Asama ya de kan sa asida nkuto nka ne tin. Ni nyame do eni nyame ye. Di abusua eni Ghana. Amen. Akosia. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon anope na nyankopon se. And we know kese. Ni kabia. Yen fama oba di nyankopon. Wana dum. Eni ne mu bro hu kese a. Wadi do Ghana de hie nyina. Ye mampani. Ni mpanimfo. Omom nyina ho ba so nkoma ye di elejma ye fo ye sere oba di nyankopon so tu nansi ne ekon so onye obi a tata egosi safi be kwa na wiye wana do ni ne mubro kese ododo ye nti amen. Amen. Gideon Berma Asante adope ye da se papa pasa wonso watumi afre 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for saying. Hitman Theatre. Ma meet you no pay.
Hitman, then I'm yase. So no body I was share, so one share born in your mumu ye. Near could die. O my yes solid, o man about for the banyan solid. Hitman, yeah, then I'm yase, I know Nunyame or self fata, or you could call on when you are about tampa as a Danny Shila, and can you do, but then I'm yase said, then you know, or my dear, if for Nyansa in the Aslonco. No mutume baba church ne ma ekoso omo ho ban anape wi anwura na adu abinya akwanya no omo ahodi nim die slonko no mutume mla ema church onu yankopon na ase na ayeyi enka ni din abli nyina mu ye de amiase amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Hitman. Me ba Jeff saying. What's the baby aboko there? What's the baby aboko ye nyankopon say? Hitman, it has them to put Yanko. Right. Our mobile, therefore, Bamboy, when you go on to be such a one tamono. Then you go on. I may just say that Amano. I say I could crash a thing in Ano. Uguso again, as in fact, nobody Bianca. But then you ask, I the Mama, that was a Gucci, Marshall. But then you ask, I the ma Auntie Mary, I would Japan. But then you ask, I the Mary Newtown. But then you ask, I the Mama Abra. Madina Esti, Medenya Miasi, Edema Dura, our Christian village, and Medenya Miasi, Edema Christi, our Santo, Mama Cassandra, Medenya Miasi, we are there, water, amen. Amen, yeah, that's it. Busia ha, and yeah, said that ABC Yankupon won't hear I said that enough. Yakuma Swadi Yanano, when you're from and it's a brand new one from ACP, Kofi Sapon for crowd, what the Abenye. Number take the junk and the shampoo for me. Number 10 soon as I want to yawn and it doesn't want some to many young and told me any. Sound out to see if you may see it. Never see you know why you're on your face. Saying, Yam and now, Mama Wonka. Number take the junk and the shampoo for you. Number 10 soon as I want to yawn and it doesn't want some to many young and so. Sound out to see if you may see it. Me wrestle you know why you're on your face. Say yeah, me now why Mama Wonka. Say yeah, me now why Mama Wonka. Say yeah, me now why Mama Wonka. You want me say yeah, me Mama Wonka. Say yeah, me now why Mama Wonka. My beginning was a little God of possibility, miracle worker, destiny changer, my sins are Shapirano. My beginning was a little God of possibility, miracle worker, destiny changer, my sins are Shapirano. Four minutes after 6 a.m. here, and it's a beautiful Friday morning. We should step out with gratitude, walk in purpose, and let our light shine brighter than our worries. Also, major stories making headlines in the national dailies. But what kind of was one year the bro? Sabi bi atuna se.
top stories. Oh, what great time was one and pay the back. If you that, join in live on Facebook, live on YouTube. The band was share link. I'm off for being sweat to me. I be on a pay. Maybe I don't say make an affair, man. Aquaba. So, good morning. Yeah, good morning, Brian. Bibi aboko dia. Yeah, me adome hoye. So bibi ada da nakwem kama pa. And if you that. Sure. And it's a beautiful Friday morning. Yeah. And it's a brand new Friday. Yeah, Juma, a juada a benada wukwada ya wada nefi. Be a bojaye. And Nadia Sani Becani. Well, Bezubaka if you are in tufo. Oh, yeah, sure. That's true. If you are in tufo. And the Adenian Copan say, they shall see a female from the 1st of January and then the 21st day of the month of November. Ne nyamena ye. Dodo wana ne no one share fiase. And ye hwe wona ye won. When other one sabin come so. Yeah, sure. But a radin humo bro ne na domunti. Yeda so tinkwamu. Na abreni na moja edi mu afrusane a. Na ka se bentry bo nyankopon. Papai anopai yeda wase. Kwadwo ya samba biem. Yeah, Barack Obama, young fan as a match the Empo and Copon and Sopa, or the Ashayan, so ewo Bosumi win in a moo, while my young and master free say. You never be an share, Bosumi way, I shall say, Cacranca crass and now walk now so be brene free moko. And yet the Aquanian yenya. If we say, a bian from Musso be ye ya with free mono, menumi no cry ye dear senator. Nancy Yamiako swing when you mobo. Ebia hwehwe so obi anhwe ne ho so ye no me no tu sa na mo wese ne sa akora ba humobro na tie de nyame ase se yemfum so nyina echi no o ka na ma o de ye nso eka ho en yemfa nchia ne na ase nso metie fo se de bia nso mo so eka ye ho if se dwumadi a ye die bra kobra se ye ye tie fo ne firi mu a dwumadi a ye die ne nyansa ne fa so bia ma so if se ye no wono ma na ekọ na ba en se dwumadi ne be ye ya ne gine tie fo ne so ta no penso yemfa nchia ne na ase ma wono na Yankopon ya adom a kwesi de be na awotwe na bosumi wi no na chese apreprechiri e be 30th of November na bosumi no egu nti nyame aye bi on say 30 days has November. Yeah, sure. November bosumi no 30 days. Yes, e na form akoma kwaduasa nyame adom a kwesi de e be no e be 23rd na ne na awotwe bi o abe 30th e be 30th nti no it's na Jordan no the first December. Sure. That is a bronya bosom no. Bronya bosom na shase no. Na eye bronya bosom na so ye bosom ya yem papa. Dade Lumba na eye ni so beba so kumase. Nti no isi e dia ka beye na wotwe ba ko ne beye nafu beye mienu miensa bi peneche se afi we bosom we no na ne na wie. Okay. Nti yam ya bi. Right. Ye na nyankopon se papa pa. No pay yetinkwama yakase papa yeda wase why de pa o ma na ye bi o papa na ya de papa pa aya ye ni penti no empempi edu bebi na se otu ani na na ma bia odi si wani so se bia pesen ka wo ye na wantumi anye ebia abrabonu mu o pesen ka bosum we mu anya hwe kura na o pese utum pempen so se wohwe nipa hodo bia no musi so ne ba bia won mu bia kwakoduro na won so hwe senka anya hwe kura fi we no ka botai bi sonko bi si wani so anya hwe kura no na pese wuduru sa botai no eho na so tututu wani ancestor na mfaye but inya botre you see obi botai no ba mu ma no obi botai ba mu ma no obi tumi eyeye poto afi we mu but afi ne kwa wiye no onka ye ho bio so wonkwa na wobenya bekita wonsem no ne se wobedi ye ne na wafiri mu no mu de hin na wopei ya menim de oye no ye ma ne manyina bible na aka proverbs mo ma ne ka me yete ase ese enipa susu na mo nyankopon agina tuo ene begina sometimes situation ne betumi de ne ho aba na mo ne nyina mu ne mo ye ho moden se ye ma nyankopon ye ne kwafo na nipa enye otrofo ti susu bibi na mbemu ama ne ha ye because nya menim de ye no ye ma ne ma enye ye adwene nyankopon adwene da bi nyankopon nim de wo ye what de wo ye ase yeah sure ebia ye kan yenko anke peni sei ba nyankopon nim se ne mrepa mu no obe sei ene de ama wo kwasem yem bibra ho pepera ma ne ye wonto twede wa brabonum yem bibre enam ahopepere bia ye pre ya ne ade anti ama na nhira hodo bia na nka ese ba no ne nyina kwa bibia ho isi mpenifo buba bi se oba kwa adwae na se wo cha
na osiesie no ho en bra na wo bɔ no de bia menya kwanya meka ntoboase ya de ba ko ehia pa wa brabom obi biara wo bɔ bra ono no onni ntoboase na ba kɔbra na sa nipa no enkunumdie ne ntemu wa sa nipa no enkunumdie ne ntemu wa nti de bia na yɛsɛ wudi kan enya abotre na wunya otwan akoma wuwia na wanya Nyankopɔn mu gidie na hotoso na wabɔ bra pa de aka ho ba kɔbra bɛ yɛ den sɛ sempo nyame bɛ hyɛ ne ho animunyam ya de ba ko ehu hia pa woni pa bia bra bom but some of us no ya yɛpɛsɛ yɛ bibi na sa de kro no yɛnsa nkan ya na yɛba mabu na yɛsɛ yɛnka ya no adu kra no yɛnwu da bi manya sa mfumso no kra nya abotre bɔkɔ gire wo ho na yɛ de yɛ keke wo bɔ bra pa Bible say manye we Nyankopɔn se manye we wanyɛ ne sa Allah se manye we wanyɛ Muhammad nsɛm ɔkan yɛ fa ɛyɛ Quran no mu no wudi so pepepa ɔhande bɛba nanso nyame adom ti wobedi so nya abotra ne twɛn wrade bibia bɛyɛ fine Major stories making headlines for Wakrata Swada can't get to see Lumba supernatural mineral water. All the top stories from the Daily Grind, Daily Graphic, Daily Statesman, and all the newspapers living about no pay. Or see idea you in Shabba Kwajo Samibia at Nasen. Samibia no pay Wubrini, Ghana foot you, Enquiries. Right back of Bram, Fancy, Emma on Fabi, Emanity for Mutie, free chicken benche. Nianka secretary ampo yankopon no pay unshira wa mo pa so much you DLFM 106.9 aye wo mukasa fidie brekope na yemfa nchia e ma adisia wonom echiri ye free chichi ne bench nyina yankopon unshira wa mo pa ngomua eye chirin ye ne potem ni ade nyina omodoso Ghana ha ne de in fact biam ye pi no mutia no pay yankopon unshira wo nyina sa no pay no wonom etie yen na ko akata ne nyina ba na sɛdeɛ te no de bia sɛdeɛ ba na nenso so de dam saa te yɛbɛto yɛbo ase na yɛtutu na sra ne abasa na wahu nsɛm ahodo a kuwa krata ahodo no de ba montene so ɛnɛ anɔpai na yɛni kan ɛmfa kuwa krata yɛde ɛda so no ɛyɛ daily guide kuwa krata no ɛna yɛmfa nhye kuwa krata mbo so dwumadie no ase na daily guide no ɔpɛ fans pa nti ɔbɔ taabɔ no homra ne sɛ Ghana's favorite newspaper na no pay no ubehu eye Joseph Osei Wusu MPP ekase yenkoto aba abejoku omobo atoto niema ema manyuku no yenhyehyɛ pa ekoto omaba no udi mutenteman yi pa bodwumaden do so MPP amanyuku na ne din ɛwɔ ha sei na kuwa krata no da ha wɔn mu akyire mu a eye MPP presidential primaries no committee na tumi reject diaspora proxy vote no omo anje amfantum na ne nyina ne sɛ MPP amanyuku no afiwei Nyankopɔn yɛ adoma bosome a yɛbɛwura mu akwa kwesi opepon bosome de toso aduasa ba kono wɔn bɛkɔ sinanim akwa akoto aba akwa akɔpo panin pa obetimi ede amanyuku nanim ede wɔn mɛkɔ akotwa pokɔkɔ akɔpre ɔmampanin akonwa ede ama MPP ɔsene kokokɔ amanyuku ne ntina akonwa tɔ enti ne aprepre ne gusu ɛkɔso amanyuku na aka kyesam na kratafa toso miensa ɛwɔ deliga kwa krata nanim no ana wo chirim sendrada ana mayukurum ekanifo ekɔ asetena ekobubu eye petition krata bia MPP amayukuru no ma wonom wa monone ede beda wonom se wonom pese abato mba beto Nyankopɔn yɛ adoma opepon bosome a ebedi anim ɛwɔ mfempem mienu ne aduonu nsia ne de etoso aduasa ba kono wɔn so benya akwanya na wonom akyerɛ wɔn ato abane bi na MPP amayukuru mpenifo kosie eginesi wi no mo se dabi yɛyɛ ne saa enyeyi enka mbetuma nya kwanya aba Ghana ha beto de a fine na wo kwasi boni kokko krum na beto aba ne de nyame anim nukure ne wanhwe ne ya na akwakofa sunsuanso bi bone de aba wɔn pɛsɛ aba na wɔn to no bibia da ho fine na obia te ne ho ase kataso mu asu bia nkoso nti wɔn mpɛsɛ bibi besi ebɛka so yɛ nyi ndi no obia wiam nti no wɔn srɛ amayoko ne amayoko bia wɔn gye kabi na menka bi ememo de tum de nanso we de adabraka o me ye ne senye yi nti mpanifo se de omudi kan si agina sie se wono mo makwan mo bi wa monone a onto na ban firi wa ma no saa ne beye wo mo mpene ti we de mo ne de mu ada papa so pa homa so enye ne seyim eni ye yim na manyoko no penti ene ho sensem no so mpanifo asusu agina ye awie ndrada na nsem wei etodwa daily guide ede ho amanebo ede aba anopai
na delegate de mu ho no manso na obehu MPP amanyokro no mu mpanimfo ebinfo de ha kata feto so nsia me wo faase Patrick ya obo ama okaka central mase bedwane in fact ne nyam nyima pa me ho afeye pam na ono Thomas Nyako ampem ono symphony de ha na wono mu chiri ma meke se de MPP ene NDC akokrash pa ewo mfempim yino ne aduoni nsia emra osoafo no na hwe maga na sikasem so Dr. Kessel Atoba Forsen edukoto Ghana manyinanem mpanimfo nhyehyɛ pa o mo hyehyɛ ye efa o man Ghana mfempim yino ne aduoni nsia akwa ahomabosika na ho no na mo kyerem sɛne osoafo no abedi akyire anase we kura mpode nya osoafo ye Bank of Ghana wonum deputy governor no ne den ede Thomas Nyako ampem na papa yi ene Okakre Central Mashi bedwane me wafa so nim nyamfo Patrick Yao Boama akrashe Mashi bedwam na onom bobobobo eye mfempim yinu ne edonunsia akwa mabosika nim no mu kyerem a wo hwe akwa mabosika aban de betu dwa ye nyame anim nukure ni enye o enyenyenye kyese Anidaso Wɔhɔ ni ho magana mebu ne adwuma asem kyese ne ma ye bisi basa de moka no mfempim yinu ne de nunu mo baye no mo antimi amfa sika na ma ye adwuma ma Ghana for bre ho papa yesa no ma san be ka the same thing the same ad cross na to mu kyerem se wo hwe Ghana ma mpani John Dramani Mahama emna basuma manya from fimpim yenu ni enkrom ho no ma no yo mampani abedi akira be yo mampani ho no ma san to aso fimpim 2012 fimpim yenu ni edum yenu obesuma nya bepem 2016 ni omo kyerem se obaye no enya de wasesa ne madada na obeye ne miri bi atwam ne no an wasan de abeyinti Ghana fo we die mamanya mo adwen se manyo mampani bi oda soronko bi adada na ena openi Paul no so eye Bank of Ghana Governor Bank of Ghana governor eye Thomas Nyako ampem so kyerem so muntumna yehu de moye wo manyim Ghana fo de mfinhia makoma nwotwe ene ma amosam mesom wo man mo ba ye de ne yehu ne ye modi aho kyere ne komfite ku abokoto etwe no etonya padada so na ebetete Ghana fo ne Ghana fo bombonga lat makwete na kyira ya yehye pase na munam montene so etu mfuturu gu Ghana fo ani munya de mo kyere na mokura no Ghana fo de tumi mamde na mo ye wo Ghana ehon sensem ne daily guide edi abai na yentwa so na Ghana fo beka ya eyo penipa ne dindi Major Mahama papa yi no yo srafo a kupimu dunkwa oboase na okọ ya hamachi senior man oye don trosa trotin na poma na mebu no se o mapiem se yi mochero tede na ekoso sa no so de bi akronfo no ba kwani oye kronfo pa mo enchechene na jaye yenye no what ene mrantu e bo modin a senior man me yo sra ni me ye Ghana so jani me sra mo menya kronfo so obo akra ye hwede awuye ya wo ye kronfo mo na motata ye ha na yetu galamsi ampeso mo bo modin a ekutia no almost pap tata senior man sa kwachi ne hye mantwe baabi AC na boa kopem se ne nkwafiri ne nsem na mla asem ni si no mchechi ade hye pi a wono mo wo dunko boa se akogugugu afiase ne ade na assembly member ba akoka ho na sa assembly man ne o mu chirim se mikese de wade mu kakra na mprefa kwa hwe ne nsem no o mahunu se de si ye no ne hu mo agudi no ni ho hwe te mikese de endrada court Ejai William Ba omoche ni se ne ho bon Major Mahama wunu mu no endra court kosi agina se hu se dabi ne hu mu to mo eja no amekese de na ni age pa na mbom wabre papa fi se de oyo koda mu sa no wabre papa ti ene okwaduro no ho son court eja na mekese no no so okofie no ne abusia akwakodi kasubom na yento aso ne yempie mu ewo discover wonom newspaper no so dia bana kwa kata na chiremu a MPP shut diaspora out of presidential primaries and because they said daily guide de buy na pepepe na abeya and is wadi hu na daho na yakwanya na daho ma de hia wonom ewa monone na wonom peso moto aba ewo MPP amanyoku no mkopai opani pa ba kwese omanim akwa omampani akwanya no manis da so no mo dai so no entimi anya adwuma mpanifo ashate na down
a mekese de aye nsem pii a omo soso eja omuni asem mi aka ekire din na kuwakata na afọ na ochire mi say 24-hour economy policy lacks a credible implementation roadmap enti we de Institute of Public Policy and Accountability for no mo kan say Ghana mampeni 24-hour economy odi abai say oba beboa na Ghana mmebunu titiro no matimi enya dwuma paba mfidijuma obebie mfidijuma pii wo mayimu na enwuma ahodo ho no mo no so aban ene ankrankra dwuma beka bom na wo mu nyina aboa se be ya enwuma no wo betumi afa ni papi adwumam ebi bekwa homache ebi bekwa anopa ebi bekwa awia ebi bekwa anumre na ebi nso akwa anadwo dasuom na aboa ma Ghana enwuma busu e wo mena mebuna ahodo a wonum enya adwuma yenso etimanya adwuma ye na beboa pa ma mebunu dodo na etimanya sika de gombotom se de ya amanonefo no eye ne pepepe na mekese de ya de a Institute of Public Policy and Accountability mpenifo chirim se wo hwe Ghana mampeni John Dramani Mahama na ni so adehunu edefa 24 economy ni ho anyame anim nukureni enhyada ehu kwan bi anam so saa enhyada ehu kwan pe bi anam kyese Anidaso enhyada ni ho ma 24 economy ne fise o manan kase adwuma nan kase bi ni ho no na adwuma hodo aka ne so no anyinam kane ye ne boa ye dendenden enti omo ye adwuma na eka na eba nti ni we no hwan na ekofa adwuma yefo ebia no pa wia ebia na dwe ebia awia no ehun nsem be ye denti sa ban pese wo ye de a o miemie adwuma no bebre mo mie bi mfiri adwuma ne ade a se adwuma no busu de a eno beboa na se adwuma ni hoi pa se kakra wo hoya na mo de ba be ye sa 24 economy ne de a ebe yire se benta wo manyim eno ho sensem de aban se o mu chirim se de tie no ebe ye den se Ghana mampeni ani so ade huno e de fa 24-hour economy ne ho na be ye adwuma firi se nhye pa bia nhye da emeto abonten a omo e de ba be ye sa 24-hour economy no na yento aso na yenyira mu e wo kwa wakata na afo no ma na wo chirim am asante mantemu ema no dodo na omo ye organizers omo deputies ne nyina wono maje kwam won baburu be ye duenum ede wono mu nyina titai kwa akwatai Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia so no na sefata se emfempim mienu ne aduenum wotwe se MPP amayoku ni penipa ekodi amayoku nanim kwa akopre omampani akonwa de a Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia na sefata nti omo chirima ono an ekro omakudu na chi a ene ho sensem so ede aba montene so anopai na yento aso ne mpiem wo the delegate kuwakata no so anopai no ode 70 bi ede aba na wono mu chirim say 2026 MPP presidential primaries no proxy voting election committee rules intimike say de di kan ya na no mo anam wo ani sum say mo wa monone nanso ekonwato enti MPP amanyoku no mo kwa akoto aba ne bi no Anidaso asa munye din tena bruchire na mumfa mani krotu awisie emfa nhwe abato ni bi na pa se bubeto bie ni de ebe ye den ebe ye se de bible ne kan ye na wani be hunu keina ma pa se wonan be si wo de lalai ebi nsida ampanifo no anje yamfa ntuma ene mpanifo a wono mokotu franka ede ama MPP no munyina odom Obia mfo ni aba onumnyamfo akompre ko Kennedy onyina Japan fo ni da ha na musen sanso na Brian Champon onumnyamfo fo ni da ha sanso onumnyamfo Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia fo ni da ha sanso na me wo fase oye machibadwani de ma de sha won wo bosomtwe Dr. Osei Aditwum fo ni da ha ena afenso onumnyamfo Kobena eje Japan fo ni da ha mu chirim se die mo wa monone abato no monka ho echire din na kuwakata ne soro no mo na ode nsema ba katafe toso miensan o chirim am anani na beto dwa se owura bia ne den ete John Odate Labti a owo enkran pompone mantem ha ya ofanko na o chirim na yire sebe wedi na mahu semti eche na pap anusum edenne nade ne ma ekita ne nse benkum ne nimfam ene we bo ha ne we abo ha no twa ne boot tieti ana yas ne ade am ena prosifo kodo ano edne kopiem a prosifo akache na emra prosifo no ko na ne ho kafo ne de na onifie ho no mobi na ko akatai eba ma ne se hwihwima betodwa echirima owura ya ne den ede John Odate Lamta
ɔto hyɛ ɔbɛyi so esibram no saa no ne nyinaa ne sɛ saa na ɛyɛ ɛnɛmu asɛm a ɔbɛyi kyerɛ mu a bɛrima yi ɔne ne wɔ ba na ɔne ne gyae ɛnyɛ ade ɔne ne te ɔda so ayɛ nukunu bio na ɔhɔ na bɛrima yi frɛ ne so ɔdɔ wonim sɛ me no wɔ ba na wɔba no wafew papaapa nti mesrɛ wada tɔmɔden na bɛrɛ fie na bɛsrɛ ɔba no kakra na sɛdeɛ abɔfra no afew wɔ no bɛha adwen wode wopɛ mpo a wɔba a fa ne kɔ kakra kɔdi wo nkyɛn bɛyɛ bosom bi na akɔla no afew paa ɛna ɔba a ɔyɛ baatan na ɔdɔ ne ba ɛde mirika tente sɛ meba no afe me de a meba bɛsra no na ɔkɔɔyɛ na bɛba a wɔakyerɛ m sɛ ɔkɔdu fie ɔno mu a na ɔdate lamte John ɛka kyerɛ ne sɛ nansɛ woayɛ fɛ paa o woahyehyɛ papa ɛsɛ de woayɛ nome saa no woayɛ kama paa na ɔso meda ase na ɔsɛ woda ase sɛ sɛn sɛ wɔsɛ ma yɛ kama meda ase sɛ ɛdɛn sɛ me ne wo nti biem nti wokamfo me a ɛyɛ ne nyinaa yɛ meda ase nyame nhyira no ɔsɛ hwɛ wɔpaa woda ase kɛkɛ dabi mpanimfoɔ te sɛbe aboɔ ne de agyakwaa ne ɛnyaa ne kwanti sɛdeɛ wahyehyɛ ayɛ kama sei no nti wopaa kyerɛ sɛ no ano no anaa na ɔso senior sɛsi deɛ me ne wɔ nti wokamfo me sɛ sɛn so dabi wedeɛ sɛdeɛ wanya ba fie nko ade mpɛ sɛ meprɛprɛ akyi na ɔba no so dabi wontumi mprɛprɛ akyire senior woprɛprɛ akyire sɛn me ne wagyae me ba na afe me na wasɛ mmɛsra me ba na woprɛprɛ akyire deɛ ne sɛn nti mempene na wɔsɛ hwɛ gyama wɔne so biriw woboa wo mesum wɔ afidie mayiw paa mehyɛ da na mede ɔba no sum wɔ afidie sɛ bra bɛsra no ɛnya bɔfra bia na afe mpɛ sɛ wayɛ fɛ mpɛ sɛ me ne wo da nti na meto nsa frɛ no ɔsɛ na bra adwo na wo saa na ateɛ dabi ɛne ɛnya ne saa koraa abɛyɛ si wɔ nte ase obra adwo sɛ hwɛ na wopa hwɛ mabɛti me ho ɔden ɔmɛkye me nti wodi agorɔ a ɛkwan bi a mefa so a metiw na ntam sradeɛ no meti na ɔso senior mesrɛ wobɛdi adabraka wagya me ne wo nti bio na wedi aden me ne wote koraa woborɔ me saa ne adeadeɛ na mefiri fie meba nti na mebaeɛ na adan no so dabi ababa we yɛ pere saa wanya mfinhyɛ na dosem 32 years pɛ na bɛyɛ yɛ die ɛna bra adwo ka bɛyɛ tim fom ɛne ahɛden sɛ wadi ka akɔ first round dada kora wia prɛprɛkyire owie yɛ star na chama hu na kyenti na ɔbɛsa akɔ kwan so bio na ɔsɛ hwɛ adan bugye bonsu deɛ ɔyɛ yɛ kura tia mra na wosan agyere me saa de ade abayɛ kyerɛm sɛ du ba bi kura mpo de am sɛ ɔde meso akora fefa na ha mu ne ade ade fi sɛ na so yɛ ayɛ den asan twene ba abɔnten ɔhu sɛ wohwɛ video ni bia na abayɛ yi nhyɛhwɛ ɔhu entim na ɔkɔ first run wie saa na abayɛ na ɔpɛ sɛ ɔkɔ bi ɔnte ase na kyɛ sɛ ne gidigidi twene ne si abɔnten ɛne mewie kura ana waso ɔden saa kwa dada de no fo nya yi bia ma fo da ate ase mama kwanya mprapra kyira yɛ ho lalai bi saa no ɛne ɔhwɛ na baba wɔ ne kyerem sɛ de wasi bi aprepra ne de in fact nya hwio ɔne ne na kaka na ɔso wɔn pene na ɔprapra kyire wieyɛ ɛsan so asibram ne saa aka ho a in fact John Odatelamte wagu Odatelamte fo nyani mas wɔ Ghana emebi aka male ma nyina wagu wɔ fani mas ɛyɛ me yapa nti ahon sensɛm no ndo nya hwio nya hwe suhum sɛwɔm ti ɛna ba yɛ John Odatelamte abɔ ne saa no waprepra no ɛho nsɛm no so the delegates kwa krata no ɛde aba na empenifo de krata akɔdan traje sɛ de ayɛ no ɛno anim nya Ghana mampani John Dramani Mahama ba yi ɛna ɔpa onipa bi wɔ na mamwo mu sɛ monkɔsom ɛna ba de nhye pato hɔ sɛ ubi a wokɔ akɔsom no srɛ wada agyapadeɛ bi a wɔ no fa ne nyinaa gu krata so na fa bɛ na ɔmampani mfa nto hɔ sɛ bɛyɛ a aban sesaba na sɛ mpanifo eja mokwan a yɛbɛhwɛ agyapadeɛ a wanya aka deɛ ɔwɔ no ho ne yɛhunu sɛ kwan pa na afa so a wonya sɛ agyapadeɛ na ana meka sɛ ebinom aprapra kyire ɛdɔ mo krataa de ɔmo agyapadeɛ nyina gu krataa so atintim deɛ kɔma mampani de ato na daka mu ɛtwɛn daakye bi atemu ɔmo akara bi makɔ mo ho asobrakyɛ ayɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo deɛ ɛnya deɛ ɔmo de ɔmo agyapadeɛ nkuntebu akɔda aban efisɛ ɔmo ankasa kokom ade anti ɔmo mpene ɛna Ghana mampani kan sɛ wa wamfa won krataa asɛm ɛfa agyapadeɛ ho amfa ma no ɔmo akwa ma wɔn som kora na meka sɛ still na ebinom kyerɛm sɛ ɛyade ampanifo bi hɔ no ma wɔnom asset declaration no still ɔmo default ɔmo amfa nkɔ Ghana mampani enso ɔka asɛm bɛpem sɛ mmerɛ we no ɛne yɛ nkwada no wɔ wɔnom ada kwɛ ɔmo si Ghana mampani ada sɛ tim hagya bɔhyɛ wɔhyɛ Ghana fo sɛ
obiara a opa no so onkosom na ban mu no se wantimi amfa na japade won krata sama ma aban behwe ne dibra sensan bepem sambri enipa ni bi mfa mo krata nkoye ejapade o mo wo no oman ye nim se wono mo wadan sia wo mo won sase wono mo wa hyen sei ene ade na kire din mo mfa nkoye bepem sambri Ghana mampani akana no atomti wo mo dem sam ne kwa akwadan court se de Ghana mampani hye ho bo na onya ne saa anya obi ne ka kire ne so meka ono ane kaye tuwedie ono a omeka ho sensem na Ghana fo hunu fi sabe omanem le na ma ho kwan se wo kwa akosoma man a ejapade a wo no fa gu nkrata tuntim fa be kire o mampani no hu se be ya wo kɔ na nkuntabuo ba no wadi Ghana sika wiya bi de ejapade a yetumi ayero na yagie sika ekire din nye no no ekua donko anu musem nie ho nsem so aba katafe toso mienu e wo de delegates na de amane boy e de baaye na Professor Jampo make us say ne toa ye hye pa no mu kirim say sex Jampo in hot water te make say de onum say Professor Jampo Ghana mampani amane de bre na bo ni din ni ade na manfo aso de say Ghana mampani na de na wo kire yo pani de na wo yi na mo ba ka ya Professor Jampo yi oyo pani pa Professor Mua wa ba ho ma pa na omu kirim so kire ni pani mu otesa no lecturer pa university na emaya ni bia so modern born sada anso ni sa na senior man say opesoma mofra ni nya ayi first class enti no okwa na say o mehwe bra mehwe ni dandan ho kakra na mehwe ade abaya ohutwa mpokwa ni jengina so kama mehwe otonso abofa ya enti wonim de beye so dabi said that net in fact mo hu say mo modern born sada anso ni ma wo fonso aboka ate ase they say de tibia na mutumi dinkunim na mokomani ma ene oto no boase a na one mofre akeka na eja wa prepare kire ma school for mofre omu kire ma school for mofo no wa prepare dodo na chi ache sensem we kwa akwa mo no a Ajazila no ne BBC fo nyina ye documentary fa ho okure ma bapem samre kire din de say me ke sempene bi de akoda akoto sem ekwen ye fa so a Professor Jampo etimi ne Ghana fo school for mofra de dai okure ema wonom grade a mo pass ye no Professor Sabi wasua homa a wonim nimdi entisa na watimi ede mofra ya sa kwoto ya so donku apase wodom de a omen yamra no de adwuma na edi timi gese de ebobaba wa hwe ni ya na court akwotena assembly na Professor Jampo na to akoye hia mekese do mo se nso hia pa na chairman ne tusimu a so hwe ni ya ebeye den pa se watimi ene Ghana mofra bi omusua de so ya pompa adeda apase wonom ehun nsem no enie the delegates katafeto sumienu no de nsem wi etibai na because mu kirem say OSP dancing around Ofoliata eni asane mu ode katafeto miensa katafeto so nan ewo the delegates ena ekirem say make say de OSP openi pa omen epa on senkeja ontena se na omakwadu hwehwehwe enipa wodo mosoma man Ghana banya power no mamdwumadie bi nso enu madisika ofa ho krata enkodan aban lawyer pani ene otamuafo a ohwe man Ghana taten ne so na yemu natan ne yenyi sika ne prepare chiri no man yenko yenem na mu chire ma aka no Ofoliata aka ne man Ghana foto samfo no hwe sika sam so am papa ebe chire ma sika wadie ne sika kuma wadi sika o Ghana wa bo man pa wisika semunti no yenko nkoche no ne ade a na mu chire mi se na asem no omo twenso mo de be court ewa dwede be ebeye 24th November 2025 na ho sensem na ba na mu chim se me kese die kisia jaben na all bo modern ediasa edefa ken Ofoliata ho sa diasa de fan ho sa ho sensem no so aba yenkwaya ni me na yemfree delegates kwa krata ni na ebra ne kontine yempie mum ewo daily graphic okunini daily graphic wa krata no anopai eden sampi ena wonom ede aba montene so na daily graphic anopai asama so pa wode aba no enie ochirema improving public financial management se bebo na Ghana sika se betutu ne yente no more check payment by public sector electronic transfer takes effect next quarter temperifo chirem se yanka nkyeremo eye public sectors ni nyina samunu obi edinsa woso aketua nsensem
ana obi ye adwuma na ketua o check ne ade yentua wo ko na ya sign check e de amount Jacob bank na koyi amusi da bi enya sa adwuma ne bio na obi nkofo gire obi signature enko yi sika bi e boro so saa enko wie o maga na sika ni tie bi nsi bio ye ko enum next quarter ni mu no e kire din check bi ani Ghana ha bio public sectors ni nyina electronic transfer ye be transfer scan de abro ene ye mombo online ne ya transfer sika na begu phone so na ye de amount chairman my account ne ye saying oh account no ma transfer bank account be ko na lo flex ne dem enye free ma check akosan line ye nya se adwuma ne bi o mam ha say nti we ni ye public sector ena mpirifo ne hye pa we e de ba e mo de sa no manam ene so okuni ne kuwa krata wanya mfinhia no eduosonim 75 years Daily Graphic e de ho amane bo e de aba anopai na katafata so dumiensa e wo Daily Graphic e bo amane anopai chirim say government secures 47 million euros for irrigation farming ti we your so for no ene wo hwe o man Ghana yekua yen sense so no kura yan so na ye esunafo sa oti wono mra hye bedwane den e de onim nyamfo Eric Opoku e hwe o man Ghana yekua yeso e chiremu a make say de aban esa kasika botene 47 million euros e beboa ma wonom etimi e de nsu apetepete Ghana for ekuafo no ba yeso na asase na etwintwama yesesebe be poso afu no asase na asase bedie se be ya Ghana fo sikua ebetumi aso na bribra ehon sensem odi aba anopai Free Daily Graphic na yenkoye nimne yenkopie mu ewo the Ghanaian Times kuwakata na anopai osi forma omo kiremi say Ghana sikasem ehuri kwam akonanim ohamtitemu num akiri po baako ewo osanabo suma etwami mekire agesinim Ghana sikasem no economy pa metre economic growth 5.1%. Katafata sudimino ewo the Ghanaian Times na dia maneboy at the bio muchim say service sector expands by 9.6%. Abibia ekwankanya openi pa no ehwe oman Ghana abanku ntabu eso ena odin semwe Dr. Alhassan Idrisu na odin semwe ede ebabo ntina The Ghanaian Times ede ho amanebo ede aba anopai. Yempiemu ewo the Chronicle kuwakata no the Chronicle kuwakata no di biapa. Na wane mu chemse meke se de yade Jospon growing continental footprint attract Namibia. Meke se de na mompa Jospon adwuma kudutu no. Oman kronkron Namibia nso kwan donti omato nsa de from so momre na mo prepare chire ho no mo so na mudwumadi omutie no. Aso wiase amansan nyidani a kuwakata den daso no ye di Chronicle kuwakata no ede ho nsensem ede aba anopai. Na kuwakata na asama so pa ede ha no mo no echiremu am. New Police Hospital Ward ready soon. New Police Hospital Ward ready soon. Timike se de Omagana posifo baby omo be da ne ade obi yade a ne ade bibia de tin kakra bi na mpanifo aprapra kire wi a bibia beto din to mu kirim say more doctors to be recruited, more doctors to be recruited into way eyoso afo no na ohwe Omagana pomuden so ne den ete oniminyamfo kobra minta akano na wokirim say de bibia to din doctor fo pin so panifo ba be fo omadwuma na wonom akwakoye adwuma magana pomuden etimi akonkanya kuwakata edi adaso eye the Chronicle no fa etoso mienu na de amaneboy ede ba montene so anopai. Yenwuram elwo new weekend crusading guide anopai edensam nam na wonum echirim say 1 million US capable money eni ye million waiver stroke fire at Ghana Maritime Authority over my sankofa vessel to make a say de katafeta so miensa any etu ewo new weekend crusading guide no muchiri mi say de make a say de eye tax waiver no Ghana man peni echichiri mi say ne adwuma kwa hodo bi ho no ma wo mmodin ba mo bo no so ani enti no eto dada wo so no sa ban fa bia ebeboa emadwuma no matumi aye ni ye na o mafa ni papi adwuma ma mebunu no so pin so anya adwuma ye nti
wa granted tax amnesty dia madwumaku ahodo bia ene ye kan say waiver week na mu chiri mi say a backfire wo Ghana Maritime Authority ho no ma akoye nsempii ehun sensem so aye nsempii na mpanifo ede ho sensem ede aba montene eso na High Court Judge Justice Rita Ajiman Bedu goes home yakopon ya adoma tomorrow echina to we die High Court Judge and the Justice Rita Ajiman Bedu a onya ne baby ko yakopon ya adoma echina dam ena mpanifo betimi agana kwan kura kopre prechiri etimi akwakope no kura bia ko akratain ede ho sensem ede aba mountain eso na yanto aso ne yankoye ni mamu kirem say government staffer or nungwa chief with some elders na otum se ko aka tenanum hamsi no omo bubu dan bia tu agu ha na ma omo bubu niam wo ha na omo bisa wo ha na musisem we na ye government staffer ana say nungwa na matren kunwa ana omo mka bi wu ma na omo bubu ho nyina tu agu a in fact akwakoye nsempi na IGP mfoni de ha na wo kirema Savannah region now stable and calm. It was so far an open nipo no do manga na pusi fu nyina no pusi sahene. Yene ya papa Christian tete Yohonu chirim se ukopie mu wo Savannah mountain mu nyame ya dom bibia ya kama asumdwe tumi aba e ma ho no nyina tam din. Ti ya da nyame asesa asumdwe etimi aba Savannah mountain no emum. Na Interpol removes Ken Ofoliate's name from wanted list. It make say you can Ofoliata umbe declare why you wanted. Why you wanted no penifo appreciate make say there what more you wanted no e dey friend so na ho sensem so aba e mountain eso na the Ghanaian publisher no pay Ghanaian publisher or the nsam nam MPP presidential primary no ho sensem na no so say the o makandada na wo amono na wontumi ntubi abadada enti enka ho nsem bio eno ano no na implement store 24-hour economy. Jinapo tells government aka no so afọ no hwe oman Ghana yekua ye nsase wempo de yekua ye nka ho no hwe oman Ghana nsase akwaye ene efom agudie so ne den Ed John we Samuel Muma Samuel ebjira Jinapo kratafeto so emiensa wo de Ghanaian publisher eno oba manese mekese de aban wasra nada 24-hour economy no okaye ne Ghana for di edi akire to abama no na oba ye ase won hyeda nka ho asem won hyeda anya ho hwi nto mo sere wonu ya bo modern say obetimi aprapra akire na Ghana for anya adwuma ye se de wo hye ho bon pepepe bebe ye ne sa na Ghana for anya adwuma ye na yakua ne yanko the source ho sensem na basa se de yakandada na omu kire mi say Mahama apprentice drag to charge Tigana man penifo bo mu din se nka mo nkoso na ban mu a wonu magya pade o mantumi anda na di amfa nkire Ghana fo no senior man ka ho Bernard Ehiafo champion man nifo ni da ho mo kire mi se onu so na gya pade o wonu wantumi amfa won krata anko appointment committee ko ma hye bedwama o ka ho pa demutintima yi pa chairman mu a mo kire mi se na gya pade ne wamfa anko mfengu nkrata so man fa nko no wa fa asifu mutum se Peter Kumi so amfane dia nko wamfa nko omunyina amfa nko sa penifo na manfo mo dia nko tinipa miensanfo ni da ha mo kire mi so penifo do mbe kokot die ntia mo kokoso mo man Ghana na momfa mo japade nkoi na se mo pese mo wia ya na mo pese mo boye kro no na ho sensem so aba The Ghanaian point at the Abano Chim say reform Kimberry process to protect diamond communities. Sami Jamfin which him say in Penifon Fashion Penfan welcome number Sabaya Miamia Hodwa one etu diamond a woman between a bought one home by and between a conkai etimi edi ama gonum. Now government commissions 4 new petrol boats to strengthen marine police operations. Make a say dear Impenify aya Ghana man penny etimi a commission and our wapa ye boat ye de fa pusu ya boben e de masra for manintam fui muma koma nine and aban etimi e de aba wonom apa honto makata feto sinsia wo the Ghanaian point e de ho amanebo
ɛde aba montene ene anɔpɛyi na twifu himan ɛyɛ twifu atemuka galamsey fee dispute leaved 3 critical injured katafeta so enum enipa bi ɛwɔ twifu atemuka hɔ no ma anya semkuma kora ɛna galamsey nsensem ya ɔmayɛ mo ho sɛ mo no de deda mpanifo mo bɔ ban agye ban na ma so mpanifo ɛwɔ twifu atemuka na wɔn makɔ galamsey site na makaka kyerɛ enipa mo tufu magudie sɛ monim yɛne yɛyɛ na ma so mpanifo na wa ha yɛne ane yɛhwɛ galamsey no sɛ bɛyɛ muntu nanso yɛbɛyi no sɛ be mpanifo sɛ ɛbɔ no yɛ gya kwa yɛ gya ne kwa ɔman ne mu ɔden ɛkɔbɔ wɔ hɔ te yɛ mpam mo ma yɛ kakra mo ma iska ne yɛnkodi ne yɛntwa so na ɔmo kyerɛ mi sɛ ensɛm ne kɔyɛ nsɛm pia sika na mogye yɛ ne ho ntɔkwa ne ade me binom aprepre sojafo ne aposifo akɔkye wɔ no ma sa na ɔmo kora mo nya nan mo so mpanifo sɛ ɔmo buo enya bedwekwa Ghana man pani apa ne bia wo mankasa ne kom na mo atuo mo ho gu montene so kodi sabi sansem hunu na ɔma bast mpanifo akye wɔ no ekogina court na de enti a ɔmo gu aban anim ase ka sɛ aban na apa wɔ no ma na aban pa wɔ mo no ɔmo koyi ɔmo ho nti we de bra beyiwa no bra na beyiwa no ɛwɔ twifu atimukwa we de atwifu himan pra so ne mpotam nyina mechiache mu nyina masem ne da bonten na Ghana took no money to accept West African deportees from US me wafa se ono na da o man Ghana so ya ehwe o man ene amonone ensensem so Samuel okuje tabrakwa Samuel okuje tabaka chirim se enya ade a o man Ghana eji kaprempo efri bibiman atoye fam amama hodo a wɔn nipa hodo a kaka amonone a Donald Trump edo mu free US ba Ghana no wɔn anye kapre kora mfiri bebia Ghana nya so mfaso bia ti wedie munya sɛ mo kasa bana ko gisike bi agu no botom wɔn anye kapre hwe onuado na ye da achi bia Ghana ni ho betumi akɔkyere no baabi nti wɔn de yewei de kyerɛ onuado de kyerɛ amaya hodo no nti wedie nya de a wɔn yɛgye kapre mpo de gu ye botom wɔ ho da akokora ma na the daily statesman de aba na wochirema Mahama apprentice dragged to charge intimeke said the Ghana man penny apprentice won sensem nya omonko ko gina mpanifo anim omonko chire die ntia aban apa mo se wonko som na mo beye no majapade montumi magana fo hunu kataso mu aso ne krono na mpese mbonti na moye sa na monko chirem na mpanifo ehunu mo nsem na implement stalled 24-hour economy. Let me take it once again. Implement stalled 24-hour economy. Jinapo charges government. Itimike said the Samuel Ebu Jinapo yakandada. Sa bang emanani na ho na 24-hour economy. Odi ye campaign mempeni fo Ghana fo jina so to abama no. Omani nya dwuma ni manim ya na Ghana fo nya dwuma nye. Na MP accused of stealing credit for community maternity block. Hey! Menya krobo ho no mo no. Ajeta Chairman. Project a omoye no maternity ward no community maternity blog no mo girim sika no wada vete no. Akopre prechire o menya krobo ho no. We diska no MP diska no. Nsem no no. Okrate. Na mo girim akoye saade no. Senior man okrate. Chim so akwaku diska o menya krobo ho no. Inti ade hia mo wo menya krobo ne mpotem no. Akuapem ne ade a girim se champion wa prechire kura chire din. Sika mnukwa kwa ye community maternity blog no kwa tafriska no wadi wonsem no na daily analyst dia ba na o kire mi say without fear of favor ne dia no na Ofoliata ordered face court November 24th over major 78 count graft case into make say dia kan Ofoliata ni pa makoma be dia ko ho no ma be ye num nsia so a madiga na sika to mko gina mla no akopo ya adoma adwo da ebe ehon sensem no ehon semaba ehon semaba na sanso na MPP upholds ban on proxy voting ti said the candidate na MPP amayokona ajatom se wo mo de said o candidate na no anom beye wo mo nsesan hwemu wo mo na pese oto aba Bragana ha na beto ugo party card de adanse a brekuru ha beto na se wo mo no ne pa se obeto na befo kwan so de ebi nsi da e kina mo kofa ntokwa ma amanyokonu pa modern na fu wani fahwem wani be hu kina wona nsi ho o ma candidate mo nkan biom
Yankwen pie mu the campaign na etibia ba MPP nsem na Joseph Oseusu dada na no proxy voting MPP diaspora petition dismissed munkrata asana mo de koro mabon bonga lat anya adwuma kra yefro ne yankwen pie mu the new trust we ye gidie foforo no the new trust nti ye de maye foforo de begimo de ampa no mu kirem say Asante Mantemu Islamic Senior High School three students dies after falling from school building. Mika said there. Asante Mantemu as a madam ma say Islamic Senior High School no more disunya for makom yansa etimi efra brosanso school abrosanso sabato fom say team o ma preprechire o munyina team kaja omawu akwakwa ro hosem ede ama omen ewewu na ane yeto aso sa emu oya na MPP maintains ban on proxy voting for 2026 presidential primary internal and ya Canada enti wasan de aba wa hanum na Republic praise at the brand champion de aba na uchim say you fill my heart with joy you filled my heart with joy. Branda champo chimse make say dear. MPP amanyokuo ne ma momomo wo ahafo ne mpatem. Mama na kuma ma ye nwunu se sukotwea. Asese mo di AC at 216. Hey! Nani ajo wanye ni da. Simbetumi adodo de akire ne sa. Munyina maji atum se mbato abana ma no. Na wa bepere omampani akwamwa nti. Oh, adehia mo ahafo. Muye bruta. Nani ajapa we yo nimnyam for brand champon na den nsem dia ba 2 franka e de ma MPP akopere omampani akonwa e wo mfempem ye ne de nu nwotwe abato nu mo no so sensem ode aba na yankoya nim MPP hu sensem yan so ode aba omabane proxy voting no anso aba na yankopie mu e wo the Daily Banner, the Abana which him say High Court Judge Justice Rita Jemain Pedu to be late to race November 22nd. To make say the young mammy and day ede Justice Rita Jemain Pedu. Echna name for Bakwa Jana Kwankra Bakwakusi no if we say we're free moi and Copaya do my chna no Makusi and a corporate preacher and one sense and abay. MPP primaries. But we may receive massive endorsement in Central Region. Timike say die. MPP ma yoko ni ma mwasa finfi mantemu etu boom akwa doctor. Alhaji Mahmud Bawumiechi wo finfi mantemu oh nyase mkuma kra bibia dedin doctor na ni age sedia hyenefunu mu ma enyase mkuma no pay the Daily Banner ede ho nsem ede abai. Na strong disinformation, lower interest rate create foundation for 2026 recovery. Temeka say dem penifo chirem say de nyame ya adom inflation no gusu ko fam na de temeka say yakopo ya adom ema o man fimpim ye na do nsia de abokwan pat ho no ma yebenya fapempa pa gina so ahyehyɛ Ghana sikasɛm de o man sikasɛm akonkwam enkwagie mu o manyim na kwakata etwato no the metro lanes di bia ba katafata so tumienu katafata so mienu eye pay 2 ona se Nick Danso abiam ejay the vision we see the value we overlook to chirema and so adu hu aye hu no na obehu se nsanso de beba no na chese ye yi ni afiri so ye de agro na awaka se wo ha na ma odin segu no bo nanim da ho pa na mo hwe Ghana suban ni ma bi ekoso no dia Gold Board CEO calls for renewal over stagnation at Kimberley process a year ministerial meeting in Dubai. Gold Board CEO Sami Jamfi Chirima Oshe insensema hodo ekoswa awo wonom renewal momodi anhyehyɛ ne masebe ya a year Kimberley process kwa mbe fa so mbe boa neska akọ na ade a ho sensem wo Kimberley no asempeni fortune jejem na ye ne yapa papa
te penifon sha ase no mo ye ne mafoforo no mo wase be ya ahweye no wo betuma ne kama na Ghana tumi afa so adwiri sika akọ edegu eboto na mekeza mu kire mi say Inferno at camp cop 30 cop 30 na mu kire mi say mekeza te blue zone reduced to ashes blue zone ene jedem yanda da anadwo ejedem a ni nyina dwebe ahye kura ni nyina ahye katafeto so miensa ewo di metro lanes ene de amane boyi ede abano peina yenyina we so na ku akata mbo so na abana no peino yemfa ensi na dwumadi ahodo aka no entoatoa so ewufia no na emfa emaye nti ye no ho so sensem no tisimi kese na pedi ku akata no yegyina so ne de nyina ede asise wonto bi abomode na kotobi na kenkan na hu nsema hodo a ekoso ewo mankanam na bo modern na nyantiase wu mukama pa na anim se nenso eyeden ya kanewu beba so eyeden ya kanewu no ebeba kanewu no ebeba nti eno ho sensem so ena aba no ti ana pay no kwakata no DJ Hitman yemfansi na dwumade ahodo aka no right entoato asofia hanom si Mate 106.9 36 minutes after 7 am here quick commercial break yebeba asisi ya Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise eden yema papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts nina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ne ho nina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenhwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Everywhere for everyone. Ekunim die no asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ade wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba wo penasem se wo Ghana fa boba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa bank card tia ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenye lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo pe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomuden wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ani pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Nebe Shekiu Amoniaje Echegusa. Oh, the Ofosu Event Center. The Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa. In the Padem, the Ebuso. Into Seope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon Jedia. Yeah, Bia Punama. Faye 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period. A Faye the Ofosu Plaza Hotel. Etra Quine Ewo, Obotan so, any atechim, ya Nina, Oko Foridia. A brin so, Behuyen Wahirase. Yene fire service station, no, in the dish anymore. So, Denta, your Fraha, Ubetumi Afrayan, or Mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Highlife Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. Highlife without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And then on 29th November, Saturday, live session with Kwampa Band. And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa. Sunday morning, 10 a.m. sharp is Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band high life music. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Krumpa. For more information, call 0244621097. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash, luckiestlotery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Alright, stop, collaborate and listen. One man here, one baby at the shop, and one baby at the shop. Mushanani. See how I am previous. What's up, yes, and I'm in What's up, yes, and I'm in Siano. Oh, no, couldn't even be this.
After 7, 106.9. My name is a special good morning going out to you, Miss Vasti at the saying. And I'll pay me a call here. Miss Vasti. You brutal. I pay my minute when didn't come out crap. Bema mwane mwana kwa kwe bibia wa Tutuwe bate ntumi nkumabwa Pompi ya kaskala Oye abwa da bridjo Premature ejaculation, sexual weakness Give us speak capsules Make for the man, give us speak capsules Dro kama pa Bema nunumbi Usu bejina wa naso papa Give us speak capsules Give us cold capsules sabab This is in a yawapo no apostle. And I'm waiting on answer, papa. Constipation, I am Tim Nehawa. Why don't you give us cold capsules? Give us about Misha. I don't support your immune system. No. I could see a malaria typhoid. I'll have to join this. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a baby top. And forgive us was 0543 222 470 0543 222 470. I was your brother neighbor. If I do any channel for what on Tadia. I was so called baby a bema wunya watadia. I would to be the amount bano. Qualani Diana, I'll be back enterprise. I'll be back enterprise. Now we've got wide range of clothing and accessories. Now I'll be back enterprise. Look no further. Mantadia, Memantadia, Padadia, Mema one jeans trouser cargo shorts, t-shirts, hoodies. That's anything now I'll be back enterprise. I'll be back enterprise. Not fair. So brother Jodia papa. Your bags, your bed sheets, pillowcases.
Pabua, Wanadi and Penny for the be back enterprise. It was a for the chair home. I bet you won't tidy papa. The best not back. I also not just said Dosso Pa. I also better to be Nakoto. Jessica Fagubo Trouble. I'll be back enterprise. And I check my dummy about total filling station. Friday back enterprise 053-812-9775 020-815-6691. I'll be back enterprise home of quality bills. I'm tired of Papa Joshua. I'll be back enterprise. Like yes, I cried and I do so. I want you to come here first. You can be able to kakra. Mobile phone is here. I dial star 712 hash. Star 712 hash. You like yes, I cried. Options near me. No option 1 and I feel option 2. Option 1 kasana wo to dia ma ho. Option 2 be I want so to dia ma for fra. The like yes, I cried. As I'm there, one more cranny. I ticket to back over to me, I win 500 times the amount of money you stake. Where I am there, I feel whole community in this. It's mean 10 times the amount of money you stake. What the luckiest I cried. Let's start 712 hash. I was where the agreed. Let me do moment to oh, man, and soon I will be a grabby for a bank card to you. The luckiest I cried. This is your golden chance. Let's hop on and say lucky dear. Oh, baby. Experience the ultimate in comfort and luxury. You're for Plaza Hotel. I will go for you at the Chimna for Butan. So, every hour, I say, I enter for her. So, baby, Papa, pardon, I feel what to do. I had you for Plaza Hotel. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. When you now want you for Plaza Hotel. Swimming pool, our gym or restaurants, Papa Bib, local and continental dishes. You know, be what you for Plaza Hotel. I pay my for you for Plaza Hotel or telephone number from our. Also, your reservation, the Enquiries 0530 04 58834 020 7979 461. Your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. You're a dance on the angel, baby girl. So come and rock on the dance floor, then a body. You're a dance on the angel, baby girl. So come and rock on the dance floor, then a body. Intended to swear I wanna take you, baby girl. I'm a dog, I'm a pro, I'm a sansu young way. Who you must I am messing when I wear on the way. Opening with it, my tea and some way. But see me so, come so, I stand up, so we are the rest, and I'm messing up our pass. I stomach on a big condition, what to try so. Yo, my girl, my little lady, my girl. My gala gala, my skip on, when me carry, only for my situation. Then fan piano, chassier. Then come then chassier. Then fan piano, chassier. Then come then chassier.
Mano Benny Uncle, Nesso Benny Coyo, Woman shuffle right. Apple trophy, bro, I do feel I'm a miss of you. Me to see it. 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 I'm a shuffle. Apple trophy, bro, I do feel Heaven fire. Apple trophy, bro, I do feel Heaven fire. Me to see it. 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 Heaven fire. Atankwande Ababy Enquire Atankwande ne dia ya baby Enquire ya finish saying Found up, nobody near that you. Found up, nobody near that you. Town quite there. I'll grab the Kubido. Was here a town quite there? Won't to pepper baby. One Sunday, a fair baby and a baby. You're finishing. Not a party, a baby, a bon coin. Na fe to paper pabi unsa ngwanwo wo hu ne ho so hwe a na wonyi da ne otope anti nwa kasia pa atade abon kwan na kata so ina tangwende wo to paper pabi na bibi kwan na fe atade abon kwan na fe bibie wom ne ye fe ne se Atankwa de dodo. Usuni adagio. Eni adagio. Usuni adagio. Ento baby. Onye kente baby impo. Monfenfrai. Na kataswa. Ena tankwende. Wauto baby impo. Masandamai. Na pipi yankwai. Na madanda. And the Satan Quay, send my Dakra Namitonko. Atankwa de say, and I'm in Muquasrodo do a baby. And your man in Namasia. Let us see. And Friday, what you say? I was your brass, you had the kind of bro. Ya the kind of Uber. The air cost was mine Ghana. But I know what to swap. And Patema war. Ya today didn't say kind of woman. And if you're that up, and the father so someone could you quasi be. I am ready. Can you be cancer? Know him. Was he idea you're in Shabba? Could you send me what I said? Coffee Taylor. What was what I said? And Tiana pay your back cancer. I'm joining live on Facebook, DLFM 106.9 live on Facebook. And then I'll pay you the kind of ebro. And someone no matter what's your cup of papa. Sabre, I can a bre. Kanawu. Yeah, chair. That's all. I don't pay your chair drink. Can't get us in Lumba in supernatural mineral water. Lumba in super
natural mineral water. One adaroma and then nano pay. Yadi kana wujumedi no yadi brewo. Medical catch or the daddy so brono a water so. And patema wo kura wo mu. One man Ghana ha alpha something for 2 1 more. Ebema mai, ebema kura wo so. Ebema brono a wo so. Etumi afa ne ntoma pafra no. And yadi brewo se kana wu. And I pay. Benefo atenase medical catch or the da. Samuel Kwadwo akwa zigibi atenase anopay. Wasi ade ayo nhyaba Kwadwo Samibi. Say be for me no nyina anopay they are represented. I was studio Hanom. And Kofi tell us what atenase. Anopay ye be cancel papa. Tino. Kana wu and anopay ye de kana wu eba. Kana wu brenie. Abusia kana wo branie wasi ade ayo nhyaba Kwadwo Samibi Kwadwo atenase anapa Kwadwo good morning. Yeah, good morning boss. Yasan baby and anapa we are here with the Kana segment on the show and if you are anapa and now kana wo de ya na memfa Kwadwo Black obra menase na yemfa ncha kese amenetifo na kase yankopon wo nhyira wo pa se omoda so atintim atwen yen na kana wo bre no asom. Black obra ne kana wo ne de meti asi yakwan so kakra ya kwantempon so ana yeni ko mo kakra mfa ye na akwan ho ene se de Ghana ekọ ena migina ahyenkafo so empempi yenya kwanya ya ka bi ema ahyenkafo afise yebeko yebeba oni nyina agye ahyenkafo so adwadifo edan ahyenkafo adwumayefo edane ahyenkafo ntide bi ada aya na yebo maba so ne adwumade a omoye esom oman Ghana ene Black obra me pese ene yesua de kakra na yehunu se yekase obi ye hyenkani a se nipa no se yebu ni sen yekase obi ye hyenkani ana driver yekase obi ye driver enye just an ordinary professional chese obi akoye bio eye Ghana pe ena yama ahyentwie abete se opa bibia ye na anye ya amfa amawa na odi akosuansa ne dwuma se driver ni enti obi ye hyenkani wa Ghana ubu ene anidie e wo fompa e de mano titiriu ene wono ma mo ye commercial drivers wo ma de ka efa ni patu kwan ni ade a trotrofo yi yemfo obu ene anidie e ma won na omani mu so mpanifo hyehye na me yate ase se obia tumi be ye hyenkani keke e wo manyum na enye sanso na ka ese ye Black obra mi hu obi se wo ye driver ni a sa nipa kro no na etese obi a oye doctor ni a owire sabia no ye doctor peni a oboni pankwa ho pan yakase obi driver ni ana o hyenkani a sa nipa ne te se doctor ni peni a oyo yare safo a oboni pankwa ho pan ekirekire nipa kwa befa so ane nkwa ebetimi ekita ne nse no batumi anyina yeden achewa brabom but ekwame akaya de se o man yetimu no obia tumi ye hyenkani obia tumi tuka ede nam krum ekwan bi obefa so a obenya license tumi krata de atwika no obenya bi Ghana hanom na artiste echi na otwika hwewonim enkuntembuo efri opepon bosumi wa fiwe mu ebepem osana bosumi a etwa mei first quarter we dey fa no nya first quarter kra efitri January up to August 2025 Black obra nipa hodo a wonom awuturu road accident
enye wiem nkwanhia eye fom asase su kwantempon so nkwanhia asi wa fiwe mu no nipa ewuo no eye 1937 nipa mako apem baako ahankron ene aduesa enson akaketu abi na anya nipa pim mienu 2000 wono magu wa fiwe mu lole nkwanhia na nipa prepra eye nipa mako empem du ahankron ene aduonum son nipa pare empem du ahankron ene aduonum son 10,957 ene ye nipa wono ma prepra mu prepra ene mu oten pa awa fiwem lole nkwanhiem na Ghana shenkafo ni bi ehu na hyenka adwuma ne sɛ ɛyɛ adwuma a wɔyɛ de apa nanu aduane te sɛ da menu mienu aba adwuma ne saa nso so aba wɔn adwuma wɔn yɛ wɔn adwuma hyenkwe adwuma bla kɔbrɛnte saa I'm telling you sɛ wɔyɛ driver na wɔyɛ commercial driver adwuma na wɔyɛ no ɛnyɛ wadwen sɛ wo pɛ wɔn aduane kɛkɛ enti kwan bi abɛfa so abɛnyɛ wɔn aduane na wɔfa ɛnyɛ no korɛ da hyenka adwuma eye nipa ho adwuma kɛse abra kɔbra ɛso pass na adwuma bia wɔ Ghana ha na adwuma ba ko a ehu pass na adwuma bia wɔ manyim but we don't pay attention to you see yabo HIV AIDS ehu dawura ba enipa sign na HIV AIDS ekum wɔ Ghana ha afi mu yesi asan wɔ nom enipa don hwiri say esan nipa say sign na ewu wɔ yanka se HIV AIDS eya yade a eya depend yenko titinsra there be no but empanifo say ye de ehia asa de yesafata HIV AIDS betumi achi obi wo Ghana betumi atena asemfie wo ha ohwe na pomudin ya ne wo mu ye mebo a ne wo hu ye no na ho bo na beda kopem se ne tam beso obewu baroli nkwanhia betumi akum nimpa be ye 10,000 dakrope wo mra wo spay obia hwe obi ye hyenkani adwuma da ne so no eso papa na wasene sofo a obo nipa nkwa ho ban bet kemi akoye say Ghana hyenhwe ne de titru ene commercial drivers no obi atumi twika ne bi so obi kɔ horo car wo bo nsuo 3 days mpo a na otumi tuka no kɔ nanim ba na chi a na otumi di fa kwantempon so kɔ nanim kakra na wanhwe ase a otumi nya license etwika wa Ghana driving school Ghana yemfa anya hwe omo etwi aban bases pe mako pe ene eko aban fo no a mako na ye ne yankasa akwankwa ne private ne de yemfa anya hwe oh me we experience metwi kasa fine eye driving school etmi mo bi mehu ne ka atwe nsin de wankwa driving school ni nyina dwuma bia ya kukuduro ene ye de ye ene hu sua hu so obenya beresua ye no kre nanso yemfa ka atwe yemfa nhyɛ obi ansam keke sabi obi na adwene nya adwuma etumi nya hyenkani entwika emfa kwantempon so metumi aka ne pain say ahyenkafo pi yadwen enya adwuma wa Ghana eka ho na mankwanhia adoso wo manyim ahyenkafo pi yadwen enya adwuma ewo kureyim ene nya mankwanhia ekum nipa bo nipa todwe ewo Ghana mamu na video a wodi atoso ye chairman o de uba Facebook no so a we adansidi a de American won te ase ho adansidi na me de kire wo join us live on Facebook DLFM 106.9 and video ne da so enti yamfa na ase ma DJ Omalion say we project video na my Facebook and for YouTube hwe we eye ka kese track kese pa ena hyenkani small boy no wote front no honom ena wode ne nan agusia no so ena wode ne nan ena etwika no chairman wo de oba Facebook no so a wo abra behwe bi Ghana hawo ena kobrane ede ne nan emienu ede agusia so ena otwika no eko ena de wajade na kwanwam wade da wona kwanwanim hwe wo behun se ka asa kase pinso eto aso a eko ena champion man wanya camera de ase ne so na ode ne nan emienu de agusia so this is very dangerous pa you see very dangerous ome aye timu no ebiniye you get it we etwika enam krom epo life wana ka kira Ghana ni bebu ni say ka atwie life bo
yei wana ka kire Ghana ni abamua abrante se ka atwie life bo wode ya hwe ka nketo na abai ene trotro cars dodo na ya mebu no na hwe kwan mo fa so kura sesi mo hunum ko si front otu hu ni party mi se gangster car pa ene o si front yi otu mi se gangster wa hyehyɛ bi ena wisie afa nani so ena waya tentan si front ena sabi nsem hunu na oteka mudie o kaka pɛ asɛm aba wonu hwan kaka na janya wo no ma enipa ohwe mamla ne nya adwuma no so wakɔgye sika tefa leja cash egu ne botom enti wonfa Obia ho ena krobrane asam ne na mienu edi agustia so ena wotwika ewo kurim ya besra Ghana Police Service we dia dance dia ba video ni bi na nam montene so no momma monsenka ehwehwe krachi we kira kwan kana watimu no to enye trotro ka nanso enam se ode ne na mienu na agustia no so bibisi putupura kai nso nim se obeyi obechenyi uji akra na obibi abetia so okroche so anse wase sangia na meboa break ya dia 9 na ebo ena krachi ede ne 9 ena agusia so a otwika no ti se bibisi putipura den no de bebo break no na kojo per video a wo dia tusui asa we tipper track kesia pa ena senior da kunjene magide dem no de ne 9 etwika no sia no ne 9 gusia so wo kasa edina nimu a and this is Temamoto way. Yes. Temamoto way we sia akra he ya Temamoto way su he ya na champion join you live on Facebook na be video I can watch track ke sientesa na 9 mienu egustia so en wo dandan stia ni se ya en na break na BBC potipura bebo break ne de menim se wode ne nsa en bebo break ne de a mentumi hu o the way enam Ghana ha na se way kwanhia sia o Ghana de emojasem sa enti ahohoma beyifo anakaka na butu enti wey ne maame beyi na kire ne say onfa ne nan engusia hwe ne so no onfa ntwika e wo Ghana ha odi we yatwika ya de akoba bia woko obi anka hwe anhyere nam kuruma ya chena ne yaje kakra hye butum ne yaja no you see yama oman mu mpanifo ene Ghana ahyenkafo nte ase say enya obi akeke ene so otwihyen as I say, the kind of wadwum who is a sabi wadwin that no may adwuma in the first place. As what you car. As I when nimpo, so huna dia, and fankoti see animum kuchika. So no ye kura kontoka wo fie na hwe se woni good move man kwatena front and kwatena ka mun kuchika. Hupa. Ese obi a wo twika bia nya sound mind. Full concentration. E wadwuma no so. Adwuma fine. Enso dia na ye huni. Nensa ba ko na de asia no so na ochinchim na ba ko no eye ko o kaka pe na wadi watem na hwan ne kamafo no hwan na ka bia mayen sese yen hye bro nyamo wa nkwanhia kwa ekoso ye be we ese afi be so na be fu agi moja o ma me be yie na agi moja na hwan be yia eye nipa nsamfo ne nsamhu na ye di ne yakwa so e na ekum Ghana nipa etuguo na ye na ya me ya Ghana ni akosku akobɔ degree or ye adwuma na sabi draba kwasi ampani bi agene kwafiri ni nsɛm kɛkɛ abusua de hia abusua nyina si ne sere so wankɔ abusua dakom na sabi draba ni kwasi ampani bi sabi akɔgye ne nkwa akunu kwa ma abusua bɔ ɔmanyim media mesro kwa so kosakosafoɔ mo ye adwuma nyame nhyiram nanso bebre wachire hwa emrante wa ne titiru me mfa mrante wa no because mebo ne pi ko yamfa so twika wa Ghana ha no bekobena ehu unnecessary overspeeding utikela driving utiba na yam hyehyew chese we hu se ka bia san ho na gidi hwa na no nkwanhie si ada so yi eyimrika tento ena sa Toyota Hiace no emla o pai ne tai ne paye wanya abotre mu se o feli break kura na se o feli break na se America tente no se ba se America no wo fam kakra at least impact ne tumi nya so great se nipa pi be hwedo mo nkwasa ye to America emre sim but kwanya Ghana fo bi enam so etwika na bra kobena me di yaw na enipa hodo a ewu wo manyimu dodo na nam kwanhia so no at least se ye ntumi nsia no mpa
ebetumi ama swate na careless driving inside the trick car wo krayim iwi a the trick car wo kroma doson mesra GP said dakro ontum nantie ngum na mon inspection wo krom na mo de omfo manim fanni kwanya boys ne fa so trick car wo Ghana na kwanya hodo ya fa so man license ne minim test aya o mo ye kran so mo de car na mo bi minim test o mo ye ansa mo de car na mo bi se wonye I mean chale ya besre o manyi mpenimfo the rate at which nimpa ewu okwanhia mu no ye kwa akodi bronya ya besre mo ada me kwa the same adwumayefo wo fie ha nyina kwa the same ene sese wanfo trotro mpa obi betumi akodi nsem hunu obi kita private car na odi nsem hunu kwan so betumi akoso accident ema obi a otwe trotro de akobom manipa piawu and one thing about one now what you trotro ne say ma hwesa de ne pa se ogina baabi na olodi na car ba kudi nanim a opentem akwasisa the next passengers and then idea a hard dream papa se adwuma na koye competition se wa ma ho anya ha onyanko be san ho but aye no mo wura free say ye nipa nkwa ene ebo ho ban ye nka se manya adwuma mpesika o wo ye adwuma pesika na momu no at least dwene ne konkan hu ni say de oteka ne mu ne se be nya niema enya ka go niema o eye nipa ene teka yi mu yi ebi ankwanhie betumi aso evoka na fa baabi a wo driver no be nya nkwa ba mo maka no wabisa ho say eye nkokọ ne gum ana eye nipa ma na teka ni mu no sometimes we beg them ewom se mu ye adwuma pesika de nanso adwuma no monhwe hu ni say eye nipa nkwa ena mo de gura to pre no right bakobra besre empenefo fa nhyepenwa kwam ebedu babi mpa omo de mo so emfa kwan so kakra nkra hwe kwan ahodo a ahyenkafo ni bi elodi obi kura tumi gina babi eye unapproved bia na ofa nipa ofa wie na otie sikwan mu mpa won hwe se ka bi kura mpo ba otu ya bum na wagina mu saa na ekokromi basa ase kura yetim ni sabi ye ni obia owotumi otumi toto ne ma ma oman eye ya etia besre Ghana nkwanhia ne doso nipa yewu oman mu no doso toto entimenya mo obia kwan kekesa nkotwihyen e wokure mu right ye ma nipa wo mo wapataye na mo dwene nipa ho ne ntwika wo Ghana na nipa ewu no doso brako be ne ma no sie no menua be ma bia yade mani age ho ye mo na baso na men sore so right na menua no no to so a ohun se ne nansa na mema nyina na ye word eye men's and boys day ye di ya woda kama ayi fia mpoma ne bia tumi anwehye yen menim so mo wehye ye de ayante obi anye emma o mo fia no mo ye adwuma mbi o mo ho ya pa free programs head kosi managers kosi wo bia oba bia tumi anwehye ye mu bia mpo mema woda da ofia ha eye wa mo a ke ye bo mo abaso ene ma ya ade na ma ya ade ade o ma ya no silver lady ene babo mo ka ofia mo prepare chire ana mo sesen honorable members mankani ya na adia efie ha ma na ye ne yedu am ho yawo meme di ya woda boys di ya woda mantumi anka hwe ankere yen ye wa platform kanya hwe mpo no anka mutintim bibi nto so enka ankere ye se fie mema ye boma baso ye boda ma ye di frifie nti aboda wona me de frifie na me de kro no nti ye di mo ho ya ma prepare ma pa ye chew na momfa bibi kakra me de mehye botom na momfa empra president sa e betwa moto ato anwam ana me boa anwa mumpo na ntam be no a ye te ase kanya hwe kura nka mo wehye ya radio no so na ye tirim nya ye de ti wana so bona baso no na DJ senior man na ekro no se utum lika share Facebook no so mema da we ni ye kan se bema oberema ene senior wo kwe hwe ne baba ko hye nachi ena mienu ba ko ne benkum ne ba ko ne nimfa ene ode wonom ekuso so beautiful efepa ema ne sade anene mema na muni abadaya na sese na eya mesere hwe we de champion yi masa abata no kura dodo na ne bade bɔ nanim sesabi osua na ode nenam kurom mebo a ema ya ba okwadwama ne ba no mo na chi o nanim ene wo hye basket mbo nanim sesabi obi akoto aduane okodi ode nam kurom ana mebo a bere ma na ode ne ba hye na chi ena ba ko ne nimfa ba ko ne benkum na ode o mu ko school efe pa we chese mema ne sabi ye nyina na ya sai saa nti mema da no duru ho no ma mo ma Ghana fo mema nso emfiri se ye nso sabi ye ka brabɔ no ho what you say right e man in prepare na ya me ya pa oh efie be do efie be danyo mema ka ho bi
What you say? If you be da me maka o de opa be man tu kwan be boso me pani ahwe de be si fie. E be frɛ ne saa. But the why are the ye mo na baso. Enti ye mo na baso. Right. Enti me ma na aka no so a ye nso so. Ye nhwɛ ye mofra ye. Ye ma mofra ne mfili sɛ o mu wagya no. Ye srɛ mo ya woda ne ye die. Mo ma ye mfiri kwan bɔne no so si kwan paso. Okay. Ne ye ma mema no so mfili trebe. Enti ma ne de ye srɛ mo woda no du a mo mprapra kyire ma yen. Anya sa Nyankopɔn ya na mo da no du a me nka ho asɛm. Silver lady are sending messages. I say sorted. Bibia kama. Better. I know the laughing emojis no. What they are so your settings and I say or their bankasa. Papa Nibia. Papa. Better. Right. 21 minutes after 8 a.m. here. And I pay if you had that kind of coffee tell at coffee. And Hitman, good morning. Good morning. Can I would the end? Bibia fine. I say Hitman before answer na me come can no. Manya Afoaman second school junction. Cars akesie bi ate ebu pole ni bi egu form enti omuni light. Cars akesie ni bi overload. Why overload? And wate wires no. And pole na ide ebu ato form enti Manya Afoaman light ni fiti enra nwumre ni abeto manim ni fiti enra nwumre enti e be sere ECG for ye pom chopa omonko boa Manya Afoaman for fiti enra anajo be 9 p.m. car ne be say ti wires ni ma pole ni buye no omunya anka ne abepom by this time. Right. I light and ma still. Now Hitman straightforward. Me call me kanewu so no abrantie bi wo Ghana krom ha sen ya onum George. And na Hitman one say Enquires bi a ye kan say udidi po a na say opebie di one man na osu. Se bibipo na onum kra na opese oma ogina ho bi kra mpo na wa ama ni bia na e de osu e na da na abrantie ne bananim e no ohyiwi e na Hitman akra ni su so mani bi sa akra ni do su abe 2 years ni akra onim adekon ane papa ye e na papa no e di wi na ahye akra ni sa se she video na da Facebook page o di wi na hye akra ni sa se on she video ne na da so na mesere o marion say o mayembo voice na ntie ni papa ne kan say akra ni nje no on she Johnny live on Facebook and pay and some Kofi Akan video no at your Facebook page no so live on je na she Hitman my ntie sound na me to aso you ma me ntie the jot no she she jot no Ankwasa sempa ya kura wedo. she the jot no she jot no Ankwasa sempa ya kura wedo. she the jot no she jot no Ankwasa sempa ya kura wedo. she okay right okay so video no na at that Facebook page no so Kofi Hitman me to aso no utimi hu say papa na ayewo akra nanim on several occasions wo hwe se ne akra na sojo otinimu e di one fa baby eja no wona nwura nanim and this guy needs to be arrested e was so amoche no Ghana police e was Ghana police che no me kan obi gina o ka kire me say an ade me ba na that's very stupid so obi busam say me ba obaba obi busam say me ba na and you see akra na ekura ade ne te say or ye expert akra to ultimus or when ya 2 years o ana wan fa baby eja no won nwura na no ba ode baby edi raya no no na ewura no kwakotwe because we hu because we hu na Hitman oba shimpa ye nse wa akra na nim yes it's wrong ba ultimus say papa yi aye saade one ne namfo na aye saade on countless occasions ultimus akra na ye expert ama wa hu se ne sojo otinimu e na ode kona no e wo se Ghana police service o manim na wo video nim o make sure say o mon sabe kan ba pay se ode jot ama ne ba se she on she Hitman wait nipa we tete akora
You, Mate, coffee me that say, Libya, for Mike and I feel, and I pay me to your canoe. You, hit, very special good morning. Good morning. I feel, Michia at you for you also, Papa. You, hit, before I started, the be because a young Chirimano and me, idea who hear me with my brabo. During the course of this week, me call Konyako, Grand Konyako, na me movement across our villages na. For winning by the first word of faculty junction. Now, hit government schools a wohono. Mopo. Uhe government schools a woho. You can say government schools in Katete and Kroma government schools yen Papa Joma Numina, His Excellency. No more call ya free school no. ABC and maybe call government school, Paris school opposite. Mopo. Now, hit when Mechia Baba OSP. Maybe say ye OSP. Hate or yeah, Juma Naso nye Juma. Because for the past 8 years, hate. Sika won't crofon sama BC ne. Papa intimenji. Interpo, yes, Interpo. I'm not telling you how man very simple because we share cars, we share yeah guy where Shatawali. Casa Interpo abe jiwa Ghana high more than 30. Casa omufra bruchire baby I wish be a be home. Hate said the name. Those time NDC Maslow woman. You're jelly the 10 years, sick up a many dear Johnny, you be see and hate. Get him in Koji. Hate, send me by Sika, a fan crop on some. I be see and ne. Get him in Koji. Government schools, you know. Get me and power woman and answer them. Hate, Oko government schools, na yaw, and a 1 year for a man a cop more. How would they become somebody in future? If Sikan crop for every Sikana OSP, be seen, me know the reason why I cry in the office and that's all. For 8 years, it's over 100. I stand corrected. It's about over 180 million Ghana citizens. After office on them, be seen, Cecilia, the Padum Sikan, I want to on them, be seen. Omunji says, can of government schools are great teachers. Baby, I've been teachers in the baby, better ed thing. It's Yenchimano, do they have future? Do they have future when it comes to education? Yeah, mana yeah wo ban hate omo future na. Yeah. Right. Libya, me that say. Libya ba garden ne kana wa ba. Zigibi, and I pay once of my kana kana meet you. DJ Hitman. Yes sir. And I pay bechi awuni wetifo. Etifo jo so papa. Kana wu no the way na ya ni tientiem no. Ne pe say etiefo no mum no, omde bimbam no. Se kutu se bam no. Ebre yen. Ntimi so me ya ni tientiem. Me that say. Me kana wu na ne asemi esi na watching we yemu ye di kan ekoma domestic violence and victim support unit dopsu I kind of dopsu in penny for me sidoma this week yen na hu de papa landlord say Mr. ode ye ne yire no it me sremo me srem penny for me kan ewa ne say efi na ekono so obi ya bibi sa ye for the same thing pepepe enfanye no na me susie de saa pepepe ye oma ebe mo sa nyom na eden esu betwa de twa to de endra ye na ye kan about briberies e koso e wo nyuma kese mu aye ko buboy in police for nko age title me ansa wo MTTD age first one ana general issues police in general age second ana number 10 so no CID for be share ho adesredi am de tumpanifo anim say da ben na sa bribery e betwam e wo Ghana enjuma ni namu including even media firms ya kra media for sa bribery nkoso say politician do 4 years on ba to aba e binumu eje ye na e bitumu chimichisha mo ba bi kufu e bi mo je o amoje I see media for ya je kra se e be akakane din that top e be akakane din that top I see it da ben na sa nyoma we ye be jai e wo Ghana akoye se wo sika wo Ghana ha dia de opa bia utimi ye wow wo sika wo Ghana ntina emebu ya ba prisika because wo sika he's above the law ntano ani mekane wunu right sa ne omami no na me that say 30 minutes after 8 a.m. here ebra kan na ayetio for dia 30 solid minutes we'll be picking calls this morning on the show 0593406565 0534050199 Kanawu yeah, that's all. Yeah, China Adrian no pay. Good morning. Meje oso migo. Ora Evans no pay what pom to say. Nyame ada Roma na oso e. Nyame ado me so me hu ya pa. O kana wa no pay. Ya mebo mo abaso. Migo say bibi hye oso na unya ba bi kan wasemo. Obo nse na ho ato. Memfa we fidi esuntia mi wura disco da bia otie mu. Ene ye wura bo ate agya ko. Right.
Me wura me kura no nketewa mienu. Edi kan. Nneɛma bi kɔ so a mesre President Mama ne IGP. Masɛm ne sɛn. Sɛ na nwɔtwe ya kwawu abene. Kɔkye ɔba ahema polisifoɔ kɔkye ɔba ahema anadwo. Papa ya ɔbro ne yiri deɛ mo ahu ne ayɛde yɛ no. Na sɛ polisifoɔ no deɛ no ba out a kebi aka mo besu. Sɛ ɔba ahema ma me pani a wada anadwo. Na sɛ polisifoɔ mutumi bɔ wura hɔ ɛkɔkye maame a ɛde ne bankran ya. Na yɛkɔyɛ na yɛ bai. In the 21st century 79 81 na saa nneɔma no ɛkɔ so. IGP NMA order say omunjai maame no na mira Hitman say oti omem na say nneɔma yi kɔ so a efe Ghana no nye obia de o eyeye nyina ye de ne etosu mienu aban ba ye menua say o pa adwuma na unye NDC ni ana say unnim obia nya de e befa o adenti na America sa me ma offer ewie school enya national service ewo DVL Accra Mira wako ama omo aye ni bibia wi okoya ye se ohwa aye manti no ye mfa no na nneoma e koso no ye mpanimfo nhwe ne yi me da see right answer no pay that say good morning Hitman woba ya magi ajewa wabodin anapa wu breni woba ye nkwai yo me da see nyame nhyira mo ensem a same kaaye ofi kaaye ye obeka ho ne kaaye ni nyina ya de a edi Ghana nya na fania Evans ni nua be ma be kan yi kwa ya wa hensam a edi kwa nya papa eye kwa wa bele kwa pipi ase ohene na ofiso no won fra hemfie ho wo di sika na to akonya na wote so akokɔɔto amakɔɔto akafe wonya wo hene won koto ne ho ade ye so chief tansi a what mensia ahemfo num na etena so ni nyina dikia na se wonya wo hene enso esa ni sikanti otimi ko se samacho maitring Accra ekogu kronim ni ya ewen no enti se ya nhwe kwa wa hinsam yie na fa de menua be ma na eka na e ba ge nsam ohima a wada ebi kra wabo naked eno wada o ma ko kire no e de na seka mu abankran bone ba na waye ohene ni ti otena afom what the moment to uncome? Mommy to uncome. Any baby, I may come uncome. Akonyana over fire, Akonyana would be. And I want one who says, what by it on tongue, Quoon Sassano? And to would you make moon idea, and I want what 2 or 3 so. Yet 2 or 3 swat. What's a maintenance one say? What to one say a fuck quarter? And your quarter down is 0. The yesterday, our court. Also now more than 13 years. Yagusochi, Yampasa Basabasa, Moja Begukurunim, and Yagusuachi, and I mean Sadakurunya Mebekasa. Right. And Tia somebody deep or mining, and Tia Bayan Share, no to Niama, and a Moja Air Kaguno. Shall agree for you, and I drive you. That's what obedient and I go castle or driver. Nasakai, you are the Kosia will be a Yakumo Bekumunipa. Until Magin Yankopon and Kawaso Hanape. Good morning. Good morning, Zakobra. Maybe I for saying. The feminine I am a casa freedom. Ubrin, you can we uncle. I'm a president, a castle and a 9 shop at the end. If anything, boys now, or more drive it, or you see drivers in Ankasa, meaning the government in Ankasa approves or Munya Rasta. Because who drive any be a young guy, drive any be a no Rasta. I am fire and see for more, Rakabra, I see the Anibina president or Rasta or Kumua. Said the boys, now, Ocean and Nimukan or the Odisika and Metikwana, all find a drop in Cockle before no show. About Ujeme, said Rasta and the hairstyle. I know be a wire Rasta Biana, said you or Trent Tampe. Why? Right, Medasa, thank you so much for your contribution. Good morning. Good morning, Rakabra. Kwaku ano pay mamit you. Rakabra, but you're where dear. Namia don't me who pa. The Yamiasi, Rakabra, we did the walk Tema West. Na Makandi, hear me, Ewo. Me pacho Tema West, a free young man junction. Airport Obama junction. Yes, sir, Omo. Omo, yes, Omo, ye fine. That was last year. Last year, my friend said MP before Nana A. They say
menim nea ɔtoa ɛkwan no so sɛ ɛyɛ contractor na ɛtoa so sɛ ɛyɛ contractor foforɔ menim na brakwabra ɔmo de ɛnɛteɛ a ɛwɔ sɛ ɔmo spread wɔ kwan no so ɛde ɛbaa bɛgu kwan so brakwabra ebi anya 5 months ebi anya 3 months ebi anya 2 months sɛ me ne wo kasa yi ɛnɛteɛ no da so gu kwan no so a yɛaboaboa no saa ma ɛkwan no edu baabi a ayɛ one way de sɛ kaa gyina na ka yɛtwam media no besi hɔ me san so de wo Tema West ha ya ɔmo si police post ɛwɔ Tema West abrakwabra police post ne emura afu ɛwɔ ho mesre Tema West emrantie ni bi after ti di bɔne yɛ maame no na ɔmo sɔle ahomate ɛkɔ market no ɔmo asati di ɔmo bɔne enti ɛbɛsrɛ ɔmo so ɔmo hu sɛ police post hu hia ɛwɔ Tema West sɛ bɛyɛ bɛsi bɔne ano a yɛbɛsrɛ ɔmo police post no ɔmo wie yɛ ɔmo mmra na ɔmo matoa so na police post no a policefoɔ mmra mu na ɔmo bɔ Tema West ho ban ma yɛ yɛsrɛ wɔ ɔmo brakwabra mɛn sɛ mmienu ehia m'ani obi nso ntoa so kwaku fɔ na anapɛ medase good morning morning beba choma ne so ma me kakra fro say pato your friend Grace Ashama ma mi ti wa no pay pato me kan we mi ansa ni na yɛ drivers and pay blast me eka so do ahomachi na utakɔ Ashama main station drivers yon boys no we master train na wa pass mate ti sanko fu woni na kofa wo mukala o fi se den na baba Sunday we ya me ko me fi asema me ko katamanso ka me foye bebi ametinu me hwe mate ni Oliverson waye we omundo no omunum no mo frɛ me ready but the Ethiopia bonten and the way na wanom and o den kan ni nsuo ni ama ne masa yon boys o yon boys na wan hwe na akofo ka we na asemisi a hemfa na wo de fa ti yesre so drivers you to funa omo aba no omo ka omo ni fem enye eduma no right mate me da se papa pasa won so watumi afra na pay message we e wa hanum as one clothing or say the child is even coughing and pay akwala ne kura e bo wa wo video no mu good morning me ba che fro saying Mr. Mwako because the free about choba fix amasama you mami ti wa no pay DJ me kana wu and say okada phone moto omono ya ma om license ana say ya ma license and na watimi ayeduma because the me hu say traffic aso green kra obi twam car gina say obi ntwam a one de obefa ho enti omo nso me bisa say omo nyuma anything with us right me so me da se papa 106.9 and pay kana 059340 6565 0534 050 good morning good morning me pa chef say of mama meet you want to pay nyame adawroma ye radio akwachire la beach ho kwana meka na say wo bushia wo ye filtration pipe so wo apie right yeda masepa yes so yeda say wo kan ye no mpanifo atum ho anamo that's all radio is about see a beka bibi na fi ebe your the result no sa na ye pepepepe good morning Obraka me ba chef saying Idiane Tomio and pay my meet you and pay the bomber back me can ka driver store when you say Yembrano say the baba driver a Georgian to see driving school and so you be required nipa ne ba no afa golo boys because of our share we every golo boys when you na o ma ya mo o mo fancy bia mu no ma ya lance ne dia mo second na same ka say yan hwehwe drivers waju enye drivers ko nko awo o ma mu ni nyina wase ya hwehwe ya aju na o mo a ninto no again enko yi ya fish you out because me ekoso o ma mu no ano de odwen ho a onti ase Manuel Simone Nyamenye Nyankopon enka won so ho na pay good morning
What too bad? 0593406565. Can't get us a Lumba in supernatural mineral water. One adaroma and another pay one so what do kind of whatever. Marche? But you also Hitman. Yeah, for us saying. Maybe a film and no pay me more down so man. And a pay me too. Yeah, Hitman the Masonage my pa mobo my Ghana. Hitman me try Ghana din I'm June Houdin. Say Ghana ho say ye disika ene nkwa to ho ye yi sika no ye ja nkwa no ne ye wira fi say nkwa no ne ye bedi sika no. Hitman dey tina me kasa me say ya tena hwe am sika dodo nti ye say ye bibia say o man we. Nti Ghana dey say ye yi sika no ne ye ja nkwa no. Hitman bintu aso. You. Afu me that say good morning. Good morning, Hitman. Utiate. Hitman, I'm Sham Ned pa. Mobo my debia, Deniano, Momaya Ben, my Panquan, and what they're playing, Yaman come on Yamakuma, so I dem. Amen. Hitman, me the NSA, Missle, are buying. Quanya the da, your friends are Ghana ha. That's all Shamo Yano. Yes, on Shano Moye, because Ghana da homono. And yet individual beers Ghana for his country, Quan Kumasi, Quan Cape Coast, Quan, here Quan Yina. That's a Nipa the Ashen and says, oh, yeah, no. Oma Omushe, no Munya Quanina, and Ghana for a Hunter, Hitman, Yamin Shavo, made my palm or bomb. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Me about your frosting. Oh, Prophet and Satata. What ground should do? Me too. He like his in Minia, can we, Mayane? Mamin kaka kafa himself. Ghana, nka abanyan kasa, wonja MC minister, ani say me no for 2 minima ahemfo no. Ahemfo ni tumi. Ano ka, ata ahemfo ye kro oman no. Mo mo yo hi o ha no kro oman no. Fon, bibi be si, abroto do ha, na me o hi no friend na nabuke. Ani o ti no, nkofo bo memu ha, oba kom ha no. Dem pon, and o frɛ police commander say, omo no ho ban. You free or yan or for radio go, body star, oh, come on. Or yan. It is I am now, also, until you that's in there. Yes, you know, cream. Right. You see a flat MC on back, minister on back. So he know come here. You and the police who born who buy at the time, I got to a grass fellow. Mufra getting what boy to watch us, man. Every night, you ain't done what the body move. But boy to watch us, what people fucking getting that work is come. How? Right, yate. Your chair aguna swadro phone na oda kwano pipe tank and baby e chairman of pay. Good morning. Hello, good morning. Me ba chair for saying. Yes, Watman, Pacific Dance Majanshi. You about Watman of pay kind of Enquiries. Pacho, drop a phone and a penny macano. Pa Monday mi kuku. Come fire, no head grab an any meet Nina. Ubin chomo say, Senya omo kanu se omusmu bi musmuki du hwe omo bia na omo ti bia na ba bia se obi si no wansi ni ho ndo ni twam ko ya hu police ni na sai de mika e no dane ne ho e na manfo wo mu nyine sisi ne yakasa o san de ya dane ho e be police ya cha so mo ka kire se yenti police ni on so police ni enso soja ne because kan e kita no e soja ni dia. Iti saa nyema na tutura sema na driver fo ne ye no police ni soja fo no na atoto ka se ama driver fo na omudi ye nyame ansam because oni fi ye chele kwa ye be jan no iti yesre na ban o hwe saa nyema no onye pa na nipa kwa ehia ye da masi bebre. Right, yes, so yeah, that's no pay say wa friend na wodo kind of e dia ba. Good morning. Morning, Hitman. Yeah, for saying. FM do do. Ma mean you want to pay. From that papa ne jumade mu di magana Hitman am na sabe ezo suwa harmo no na danso ma ase no atomic na oju kwa no so fine ye to abawi a office no gira nyi o ma ye to so na da ne photos ene so to a ba she danso ma ni mu na atomic ni mu na ta bo nso na guni pawo up to now nyina because I na I can time it's road and be faso cars like I say faso kwani nyina say temperature no ye radio kwan no me ma what ye bre what else man mo but I say you do me so me that say good morning. Fine morning. Yeah, for saying
Jo kwase ne frontema alias Aputo na kasa. Aputo obreni yankwai. Nyame shamo de ma pa mo ye papa. Ana pa we mabutu asemo de ba no. But on asem ba kwa ya me believe. Asem I see what my new camp ya for no a. Se no mo atumi agi ho mo kra hormone. And it's not me say mo station me question papa na nyame shamo. Yo. Oni baby me problem ni so ho. Me free krobo do ma say. Say uko na see me too kwa me come because some small issue we need to call pa. Now drivers no move slowly fast ama to bomb to krobo do ma say no master e say mo mane mo no ho papa mo na mo kum ye no. Still no mo call kwan so fro ye kwan no susu nya o. Me say na see me call ye no. Ye call e critical no. E always say racist no mo call. They pick up back or share se wo ho pa. Na ye me kasa wo kan mo sa after go do driver no feel. O the presentation aso me buy so the same thing and run and anything me say ko ye ejimo bi no mu de wo kwan so o say kakra no mu say accident si wo e ye drivers no mu load for shama to form aswale any club do mo say sai hod mu no o mu ye wudi for papa sabi e mu ye wudi for that you want to mean kasa anya wo nyina na tesa why me da se obi mu ha je me kuma ba no pa we mo akoma mbra fom de o mu ye no e mo mo akoma mbra fom why impenifo betu ho na mo right yeah that's it so what to me a friend good morning Hitman me patch your friend saying Hitman budget friend Lizzie we got say akra no time yeah Lizzie no pe ubreni yankwai Hitman yesterem panyifo pragiafoi ene okadafoi so mbe adwuma Ghana ha yesterem panyifo omo nyi obi obeda omo ano ne mo lances ne enhwem Hitman me patch on da bia obepon temu anwumere no wo de bomodi ane kwa abrekuma farmer ko traffic light won sa no wo de bomodi ane ko park ba bi ni gina ho ne hwade Hitman eye hu keke se wo ye nipa no nam ho keke kura eye hu keke se so mo fa ho se ka eba omo fa ho se nipa eba se no ana se ne wo mo ye wo hwa no wo mo ye wo ho abrekuma farmer ko abrekuma an okay wo de dakura be pon temu awon ye wo de nyimere bomodi ne ko park ba bi traffic light kese no wo ho de gina ho ne hwe de mekan wa wo ba be di ho adanse me da se what to me a friend good morning good morning mini akwabra your friend saying again the Kwame Esel I'm a tompa ball pam last stop yo Kwame mami nti wa no pay yo mi tia woni kwadwo ne kofi ni ayi ni bia burger no mu na omo jo so pa amen le ha woni say me tipo katamanso the brownie be from Switzerland New York atada count New York eti mata yeri mu ho ye ni kwan papa ba akufra apolonia na kan ye de tete bom na ka ho aparwa ya kare betele ni ade na katamansu na de nu ni ade students mata ye ni kwan papa ba akufra ye mp ani joti mata ye hu ni poni ye na ye meeting what you say? Wow, yes, you sumba. May over years, over 2 years. They say I'm so gallon back, 4 gallon back, 6 cities, and 7 cities, and a ton. What you say? Over Chaman Swa, and there's no bit, and a MP or I see any papa back, as I'm at two about men, this is 28 years. The news a papa back, Shama. Traffic, they want to 4, right. What you say? Mate. Kwame me da se what to me a friend. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much Asante. Yes, sir. Gideon ubreni yankwai. Ye do nyame ase. Ghana this year, enfie na dia ya to aba. Na obia aso obegina part for say ento aba ma no. Obia ba o so oba ba ye Ghana yie. Etie ento aba na ma no. Na ye hwe. Ya tom yu sha kodu price am ye sisi yu sha no. Ama na triapo ye di aba tesi ye sa koto wimshen asa di ama omampani na British Prime Minister oyusu plane mi no Donald Trump oyusu wimshen mi no eti se ye o man ye no ya no ne de ka ana ye o man ne die ade me Ghana ye hye da bi ni da ho ebi o man ni ni pe wom Nina abrosa. So tika me ye nina Enquires so kugu o kwa mu nya konya traso. Ye twedua tria ko brochire koton. Ya na ni di shete classroom o na konya traso. E ti ga na mpanivo enemo ni wu ama. Ani ma ngira ense
emfata OSC yedi mashrop ni asem evie ne awo ni wan kan da krokra da so kokofa na ba mi ejeri no se wa sande wan ta da to finance minister se kokofa na ba mi ejeri na asem na wan na nga Ghana ni then for me wan na nga Ghana ni right Gideon me that say good morning I'm on the Java Yamako. Nana yao Java. I just say I'm yard one also. Let me add me here pa mami ti Nana Yo. Tema pacho se Ghana mlemle so nyen fi 60 years out me ko pension na nyesa. no correct Na pacho parliament o semna na enye djuma wo ana. Yeah djuma pa Oh yeah sure. Say over 60 years no a parliamentarian na no SMP so mo se unye fi 60 years Ghana mlemche se ko pension na nyesa. no correct ana me se parliament o say years na enye djuma wo ana. Ano de sembebere busa mame. Because chairman anodin chairman YouTube kufi pa manja amunye djuma nya mo ho de amunye djuma nya ne masa hwe eno na me firi kuma se ba chairman you police ni pa na sinte papa mo di onye 60 years chairman ojo okra woda aye wo YouTube fo mo gufie amho de amatimi di hard work aye djuma so man ne masa no mo gufie ye ne yesi onye 50 years akufie no bia on ho de 20 years 30 years ma adwuma no mo sisi office no ma de da chairman bokina so de no how many years and if you are from pa chairman me be so going to aso Nana ya me that say good morning me pa che for say nyame shamu na adwuma pa mu yeah that's it for say Premier Auntie Joyce you kasa free fa tema you mami ti you tema police for ni bi obi ebedi mi boni wo mi fie mi ko report ye investigator ne se mi am ko hwehwe omo mbe ya dia mi ko hwehwe omo mbra mi wa na minim ba ko na minim oso ne omo mbe ya de no onim omo still investigator ne se mi na mi ko hwehwe nkrofo na mbra nyame ya do mi nya omo mienu e di ma bepimu nne sanse nipa na osuma omo de mbedi nyamra asem no ono de osi Ghana police for hye ni bottom odi boni anu akoma bribe nti wo di oboni no na police for ye okona bra tema regional e hona case no bepimu nne investigator other police for go on omo humia memi ya nipa boni for the police for no mo hwe omo hu right but yeah that's it so also what me afraid good morning Mr. Hitman, good morning. me ba che for saying Sorry, because free race course. mami ti o saying mami ti o Mrs. Say, and you do over any prison, say, and fanning 2 man, I say, be built. She said, now, who host never a cocan. I was say, to say, Papaya, or any river, I say. Yet never cross a maqualo, say, baby, I ma or an I saw them on Pony, a cobon liquor. No, she a granny. Said, you are any wife, and I will be the same thing. They all money by we are no me. They all money by we are no me. no so ya chire ba fu ne de sinano That be on the end of Juma. The camera there, the need got a muno. I see. Parliament House, flowers. Now, what the door home. Did you hear yes, I am finding 2 million salmon at the end of someone. Right, Mateme that say. Good morning. Good morning. Me ba che for saying. Media champo, because I saw you. A champo mami ti o. Bajo, mecha onu bejo afoni na. De joso. Anyway, cheerful na. De joso. Man some near me. Dedi kind. Ye would know more yana. From Adenta to Dodo one. Oshe no papa no ye juma. Nimum adesredi am de to nani say panic show. Only one side and my na the akano why. If you say foot no doorson, who quajuma now to throw through ma, who be do no now just say, as a woman yari and puna o quajuma. Right. The Miss Spencer on my now faces if we or ye be air corner. That na why no. In fact, I'm working on your left side no.
soro so be pon nsu a sane ba no ene gata na wa yen M1 nti yesren se obehwe na wa yaman ne to so biem ye drivers no me say driving adwuma bi a ye mu na so chen doctor yen fun so a abro so nipa baako enso driver yen fun so a hwe nipa dodo a ewu enso so ye mpen ho asam ne aka efi so oman a yen value ye human resource Ghana medamase right yes so yeah that say good morning. Good morning. Me ba che for say Bacha me adwa. Adwa ma meet you. Papa we me so me bibi na to eni. Em say recruit from ya control wo. Papa fiti Monday. Nkola ikwa wo mo say we ni nye adwuma. Machine nye adwuma. Machine nye adwuma. Adinu so wo mo ti mrato. Iti we dey yesremo. Wo ba mai wa em say bibi no ma say dey ye. One say ya kwa papa ma wo fe me slow una manu didwom wo se ko yu bi na ekoso hello Adwa form na motoye no ehemfa na mode koye center be na mode koye me patrol ya call center bebre wo se ye koto ye to commercial bank enu ponu da ye koye no ade na ba ena skit mbeka che sa ba wobetumi a kire center ba ko anase mienu a wode ko ya system na anya dwuma me pacho ye ko county TDC TDC ekwa no ho guy bi wo ho ena ya sa ko committee 4 inside ena ya sa ko ekpon se bebre ko fokra ni wo ko si ajeje ye ho normal obi e fresh Adwa wonim wobetumi de card na ba Bema camp anase elwak Sawo. Why? What do you bet me? I will. Me patch your mother call her be Juma. Why? Bema camp and not a work. Yes. You. Right. Yamisha, why? Yeah, that's a password to me, a friend. Good morning. Morning. Me patch your friend say. Because I think about like. Mammy, you want to pay? Master, I never be cost for man. We move a grab for and yes, for and when you won't be a passenger. Shagana road marking back Ukraine, Juma. The Wufi road, no, the sea road, I said, going to be a giveaway. And I stop, that sense, never work for you. Now, when I plan to Kaka, I got and was road marking and swap paper. I just like a kind of shop here. Mother, wouldn't you crowd what I'm saying? And to put my tree, task force to say, a woman jack, lack of maintenance, then the community is that the plan is you're putting in task for almost taking her, the company. It's a video I come back to a rubber for and come up for you. Made a macamaco, that because I'm going to be hold on. What do Kako Bobby say? No, master, no road marking, no street light, the Juma. What you matter task force said, the woman just said, what kind of what to say? What can you say? What can you say? And no Kunipa. A Kunipa. To road La Paz main road is so. I can't say a place. Road marking in Africa so many years. Street light in Juma. And the Muslim task for no motion on one year. We don't mean about my 100 days to say a street light in a Juma. Then a Juma. The Piamu Baba from Kwana Mudi Ficasa. But I can't go for women and Kaya. We enjoy my distribution. Yakupa will be anti. That be moon to me, you could drive for moon to me, you could cry the beans Ghana. Good morning. Hitman. Yes, sir. What's the mammy to want to pay? My main company for most to do moon. Hitman. I dare about a Hammond. I said, national security for no. And police for no. Almost what you will be. Almost the Narega Kululu ne Daksan Enquiries. The battle because I made the because we by 20 Paconocra only Paconobede or Baba. Because I want him with Yamokoya and Sano. What did he pay you? Calling you now, my hand. Calling you now, my hand. And with him or him will say, that's not from a swan. Let us say, and say you. I come on by say now, better or Baba. I know him, I know so many, the almost no. That one him always say, it's Obi Mame Abrewa. What children? What the Kung Fu
Jackson and Sire and Aquaterno. We have a so then was it is wrong, almost Obia, or more than about 20 Pacono. And obviously, no, I don't know what I'm okay. That one, don't know any triangle. The car has 30 person. No, Mumu are buying a unit and your book and now you free up continue or very ana. I never saw no much. Right. What's the other assessor to me? Afraid, but say to me, and fat calls, Libya Maha, and an anapay, Yedibesi, and I ran off here, sorry, so Libya Boga, Libya Yanko, then I'll be kept to one of you. Yeah, Yanko. Mammy to you, yeah, hit, if you ask no. Sabi Debbie Amikase, Yeshiem will have and Jesse and Yadrino, in Madia Obia. But see the Ghana because Sabi Yenaya Philippi, you see a bontia Philly and him the way near Marco, say Yan Casaho, see the Grofobie Frey almost say, no, maybe a Mokaka hand or Paniadiano, and your Massisano. Yankoswa Yamrumusa, na Bibia Befa. I hate Maminchia, Junior Daddy Lumba, or Atomic Station, Junior Daddy Lumba, or Debbie Daddy DLFM. Right, Medasa Papa Palibia. Kofi Yako. Hitman, Yakona, Yebedobia, as say, or the 2 DLFM 106.9. Now, before I send a last call away, ban, your Kafa road markings in street lights near the other. Hitman, and very serious. Unnecessary and ya maybe an I drive any, but near Unhiano, or Monshire in Penifon, or some Monshire no made on way. Some catch or say, you keep goose quanos say, light in so. A free pediase, higher cramp, there's no street light. Street light in Indian. At the sun, who for people now say, Quanos we a heavy, and in short, Tona Diasa, very dangerous. And ya may be a Unya or say, on my way, like Yeshe, near young Wojuma, and ya may be a wound here. What I say, Hitman, make we name happy birthday, Cassia, Pamba Kwama, Mobley, or La Paz, Muslim, China, me told me Jens, no, Mobley. On one sort to, me Jens, what I say, you know, Mamma Drape, Unze me say baggy jeans be. Unse me se baggy jeans be ni blue jeans be na me rimi sneakers be a Mobley. Nyankopon ye ne kese na. Nyankopon ye ne kese. Na Hitman. Na odai nyame man ni so ade hu nyina den embrem. Me da say. Yo. Class prophet. Yes, senior. Me say wa mo memra ni no. Yeah, facha me. What's your dear yo in Shaba Kwadwo Samebi? Ohe Debbie sir din no boni ye. Bodini ye. Okay. Osia dear yo in Shaba Nana Kwadwo Samibia, the first. The one. Me that's it boss. And yen na in a tea for nasa so maka yon bedu pen so mu ye misha mu nyina. Na the can say o mana ye timu no ye didibra mu bia ne de eso ye. Ye timamufo no kra wa said yes yenso ye den. Ye. Enti ye best obi ani ni lem. Na ye nyina ye moa o ma chechire ne nya ba akofo adwuma. Ye betena ye fam de ebetuma ye ne aka no. Ehu bibi na nkwe ya ye pa ntoma mempanifo de omotete office bia na ono onya hu ye be ye hu. Enti ye besere ade ba ko a ede nimpa ekonse do pa wo manyim eye accident ngwanhia obia ntumi nkasa de make me wada. Ya de nkum nipa wa Ghana hands ni we yo. Ngwanhia kum nipa wo manyim sini bibia. Ti ye besere asem go so mpefo to ne ma. Na omomfa omo ni echi na ye transport system no omunye ni hie mama eno meye ade ba ko be ye omo ni suade hunu one omo nyino because kuni pantentem pa nti ekopon hira obi ana ye nchia DJ Ghanaman okay odi mi say sana oye infantini nti ofri gomwa kire gomwa kire pam junction wotra ho no man chere okromnya bikromnyi half nti bikromnyi half nti mi chan mchana okire ma waso ayehwe wo pa wo si wonya nsu no mo Gomwa chen wonya nsu na me na mekahwe wose galamse ni wase na kanya nso pipe no kra obu oma wonya nsu na kanya nso kanya de me adom wose ngakra nkra uyada na mo onye kran wo nsu sem no wai bibi okakra nti wo besere mpanyifo na
on for when nature. Now, who come on so no telecom system? Hey, go more craman, your boko. Set your mayor doma, bronya bossman, bronya bossman, daughter do a sen. And I'm me often, you know, boko, so aka now what your bassa. The boko, and the bosun we were the first week in any boko go macraman, yakwa, me offer you into no. But take the opportunity na yakwa, yakrea assignment, na network once and seminal. You're to come up, papa. Me that say, or else I'm a quadra. DJ Hitman. Me fa video is what dawasi. Na what tie for me dawasi. Send am because me mama breno. No ma come sem bimbam no. Mo so mo kan say kutu say bam. Kasida kese en komom. Na te send yen be ma sami bi na ogusu kan accident ni ho asem no. Won say college ba ko bi frɛ, ye man ba ko bi frɛ no ka say accident ni bebre no. Odi be ma eye soldier fo no, any police fo na, o ma to cars, amadawa fo na. Almost fit me above the law. Me for so. Me am kro modan. Me see me now for accident be brave. Say o say o dia wo chi na o de kini be ma o say ji. Na ni bra ba je ne car. Because car na warning na police for there. Inti won o de onya so nya o da police ni kra hu car no kra onyina. Because nim say car we o jina car we ya. Oh, it's a idea. Emma sa accident ni be brave AC. Because car na kwan so ni na ya penifo ni cars. Inti yen tachi. That when any ped your no ye. Intimacy. Yanjo who ye pa. Now me quay the message 1 minute. I'm from preparatory. 30 seconds. Okay, where the Miamia Bema, Kweku Jones, Saunimuno. Oh, Jones. Jones. Oh, Jones. Jones, yeah, Jones. Kweku Jones. Miamia Bema, no. Jones. And then the 50th birthday, and then we're the 50 years. Oh, okay. It's a Kweku Jones. Happy birthday. And come on. I drive any. There be out here me. It's you know drive free or down to Medina or down to Carnation. Jones papa. It's Bema Kweku Jones. Happy birthday to you. Happy birthday. Now the ritual. Someone had me call Chrome Pap. I think me call Chrome Pap no. Me konya madam for be friend Teresa. Okay. The Teresa. About Teresa. Or say me first special happy birthday. Teresa or more Chrome Pap. Or say special happy birthday come madam for ni bibia Andrews. Or say, now the way I jagum not to so what the bibia good Teresa ni so. Teresa done papa into Teresa. Emma Andrews or say happy birthday. Right. May I say. Well, let me say happy birthday and come out. Oba Gloria Ajua Papabi. Gloria Ajua Papabi. Kaswa J River. Gloria Papabi. Kaswa J River. It's your birthday today. Happy birthday. And come out Gloria Ajua Papabi. Nyankopon. Esha na feel onye wakoma swadi nyina. And fama Gloria Kaswa J River. Nyankopon shao. It's your birthday. Happy birthday. And ko and fama. Now when so happy birthday pa and come happy birthday. Me na menti win free honum. Menti win free honum. Yeah, I didn't I'm Kweku Jones will tear me into our friend to see the okay na wate. Oh, Jones said the okay na wate. And Jones dear. A consul bread, or sit down for no go can down for no. Oh, see the cost of Muzigi. As some more cano. Momo come bring come. Okay. It was mommy. Jones, yeah, channel. So happy 80th birthday and come on, mammy, Teresa Pia. Madam Teresa Pia, and your birthday, happy birthday, and come on. This one is coming from your children, Justy, Awo, Kewo, Mina, Aga, Harry, and Nana Numunina. So, happy birthday. And the message is, we love you so much, ma'am. So, Mrs. Teresa Pia, happy birthday, and call and fam mount. Now, when so, no, happy birthday, and come, happy birthday, and come. Madison Crystal Abena Jimfua AC Offair. Hey, Edini Madison Crystal Abena Jimfua AC Offair. We're from Amiho. Ya from Poma or US, New York, and I feel Papa George Offair. And I feel Madro US, New York. One more happy birthday. So happy birthday and come on Madison Crystal Abena Jimfua AC Offair. And your birthday, oh Papa, and no mammy. And what bush your phone in a titru, what for Nippon Libya. What's so my happy birthday? What's it? Say Libya, but Libya, Libya. Oh, everything. Me brave, didn't she? Preocupe, onona. Neba inti just there is a dinner ya ni na your friend there be me bra
Me dem we because pressure o Ghana had man we I can't shraba. Ode yanye ko. And ba ku bia kam ye hwe na ye free why ye nua ba Bambi. Yes, I'm all the way about. I'll say happy birthday and come my Chief Inspector. Ni mame. Chief Inspector Betha Kwai, aka Akuya Ghana of the National CID Police Headquarters. Yeah. Chief Inspector Betha Kwai, aka Akuya Ghana, who National CID Police Headquarters. We free Bambi and Yabusuani nyina was good health, long life and happiness, prosperity and bibia and come out. Bambi mame, Chief Inspector Betha Kwai of the National CID Police Headquarters, aka Akuya Ghana. Yama happy birthday. Kofi. What's it? Atimbelana. Oh, David Bambi dear say Ajwa Bambi. My friend Atimbela. Our friend Atimbela mami no wono. Who's any one papa? Okay. So you but then no more cousin be a silver lady. Yeah. Somebody now cousin be a silver lady. Yakai. Say me kai nyane say. Ma inkum. Yeah, my silver lady, when I head of programs, my DLFM 106.9. And yeah, my mobile entry, a station manager. With the penny for the Sabia Bonnie Jacqua in Yanaqua. I said, I no share one. Oh, that's a free slow. So take it from the top to the down, meaning the entire mine, sir. And Timodia Montias, Enti unsa top ko denti na oye ne sa nya botre me se me minim de enti a ma hyehyɛ ana me busa se denti na o hyehyɛ ne sa obetretrem de enti a ma hyehyɛ ne sa e kire ye bɛka ho asɛm o e kire hɔ enti ye bɛsrɛ se ye ya merema edi ya woda o man tumi anka hwe ankyerɛ ne de ya ka se de bɛcha na ye boa kodwo wonim ɛnɛ so ye fiada kodwo wonim won se ye susua no ne ye ko school ne ye tro love letter utro bi. Oh, not day. Me na me twema manfo ba me ade manfo bia nkomo bia. Okay. Ejino sa dia na utro ma na de untu. Kodoti. I express interest will be but on to me interest to the ba na ma ye ho. Kodo ejino koyo woni madam ba ye friend no advance dance because you will pass 6 o tie me sisi a. Kodo utro di ba no. Kodo dance we auto mechanics alado. Isaba wo ba ja. Let am try man no de come against no. FI. O say FI so. E bi fa e bi nso so afa. Kodo wonim dia wo kan me pesa wo tro no. Letter na the silver lady so dear silver address natural letter no na yeti bo address no where sabe bi PO box letter na ye try na kan PO box na ade na kan nti ko de kan letter dey ba main content no ko content no so kwadwo we dey ye ma me onimnyamfo a wo na wo hwe dwumedi ahodo we koso we DLFM 106.9 so o so ka de ekwapemtwi within ede Oba hima Nana ama inshira mensa. Okay. Adodo atwanitia. Se silver. Man trying to letter. Oh. Pacho yedin. Asem titira. Kratai ye gina so ne ye sensem bi ehal manema ye wofia. Ensem bi hal manema ye wofia. Enti ye gi mpete sika. Eno na ye asem titira. Ye gina so. Na ye maame ahofe se validi. Papa no ampe woni misana no nanse atwam yi na ye wiase nyina da pon na merema eye uma yesi o se merema yemfa ni yawoda na boys nso hyemu bi ede ne duru ho no mo no DLFM adwuma ye fo mema nyina ba adwuma mrante wa nso fa mu baabi na ye bedi adwuma esi ye die nyina preprechiri ye pon ye de ani to fom ehwe ya sanka anya hwekura no enka ebe hu se motime tintim bibi e de abeto ye platform so say DLFM emana ma adwuma ye fo nyina emamu nyina mono nkwadan ene se maboa ama DLFM ema mo ha mementi moni gifie ha de biam mama fiafie nyina so ya kono ene anika every say so ba totu a aya na etwe bema dem enti se de ten enti anamo amatu no DLFM mema adwuma ye fo no yitim ho ya pa na nanso akoye fie dan empanifo se sabe sabonde agekwa aya na yenya ne kwanti yentimi mfa ya ne kotu ya wisie fita enhwe mo san soro nkofie e wo mra mo mpra prachiri entu de yankratai sawonsa ka ye botaye ni nyina so nyina ne sei mafom yenti ene ye Friday yentumi nkokwa mamode am prachiri sei ye aduane fam sei ye sika fam DLFM mema adwumayefo yempo yesom twetwe moma ye nsanka na menise ye kratai de wobete na so pam na wani pepepe saa eti amayin
na mmom sɛ yɛn nsa nka ho mmuayɛ a da bɛyɛ pɛ bia ne de ma kɔgyina mu mamra ɛne madi sɛdeɛ sɛ krataa yi producer ɛde ma deɛ ndaso hɔ mu bia morning show no wɔfa ɔse adeɛ yɛ the one nhyiraba kwadwo sami bi ɛna ne nsa ɛhyɛ asere ɔnabɔ ma mɛsɛ dɛn na mɔka hey silver lady we fita sakado. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I've really enjoyed your company from Monday to Friday. Nyankopon Shra, one year yes, sorry, so now for Juma for Atwa. So you're from Hitman. Good morning. Ghanaian, Sister Zubain.